This is about You. me, We. and our untapped potential. This is the huge upside. Long form stories from the streets of CGY to the context of the other side of the globe, streaming worldwide. Happy Fiesta Cagayan de Oro City. Howdy, howdy, howdy. What's up, everyone? I am him, but you're in the Huge Upside podcast. Welcome back, friends. It's been a while, and it's been a while I haven't spoken to this human being, Yes, sir. Job Peñalosa, Pew, pew, pew. aka Cookies. What is up, huge upsiders? Welcome, welcome, welcome. Welcome to Cagayan. Kayo. Always welcome here. Always Cagayan have a very special place in my heart. I like that. I Yes. like to hear that. You know, I've been on TikTok lately. There are a lot of haters there that don't like this city, man. I mean, I also know a lot of people who love the city. So, Right. That's good to see. I mean, that's good to hear. Musta man, Job? Like, na-curious ko ning inyong crawfuls na sa tawan niya. Kini. Itong ablihan, be. Yes, please Shout do. out this Please do. Crawfy. Sa imong friends, pa ni Ray. Ray. Actually, Ray, get over here, Ray. Get over What's here, up? Ray. This is Ray, by the way. You just opened Coffee, diba? just opened. August 7 lang last week. All right, August 7, Coffee. So this is the first social media plug. No, podcast plug. Yes. Yes. First time for Ray na, but yeah. My So, God. what do we have here, Ray? Croffles ang tawag ana. Croissant kagi himo sa waffle. Nice. Nice. Croissant naghihimo og waffle. And you're serving us what beverages this time, Ray? Ani. Mga Spanish latte din isa din ka Americano. Ang Americano kay Nice. Ano, croissant naghihimo og coffee. Coffee. There you go. All right. Thanks, Ray. You wanna hang out in the podcast? Apil diri bread para na texture nga may ba. Oh. Na kay mga pangutana diha. Sige lang. Alright. Sige. Okay, just cheer us on then. Oh. pag second voice dia, sa ba, you know. Thank you so much, Ray and Salamat, Ray. Coffee. Support local coffees. Yes. Right. I've So been going to the back sa spot. mo ano. Yeah. Ito. Cagayan has a very special place in my heart because mas una ni sikat ako mga kanta diri Really kaysa sa Cebu. interesting. Yeah. What does that mean? According to Facebook data. Well, I'm curious, like what that means. Like, is Cagayan more of like consuming stuff outside of the city? Na-timingan lang siguro sa itong pag-ads na ko sa una. Yeah, I remember that. Yeah, so may mas dali ni pick up na kanang novelty siguro na sound atong panahon na Yeah. sa Cagayan. So mo nang grabe kay sila ka supportive. People never saw it coming. Aya, Bis pop, bis rap, even me. So ba? pwede naman ni ano. Yeah, go for it. But ikot pa doon parang SMR. Okay, turo dungog kayo. I think they'll get that. So ako po, gusto ka ng Americano job or Kung di pa Sunday ron, kung mo indulge sa tawag sugar. Yeah, I guess I'll get this. Kay Tapos siya papapil, no? no. Siya ba? Pang add sa ASMR, Yeah. This should be the Coffee podcast. right? Diba? Ah. Anyway, Job, thank you for coming back on. You know, I want to give you your flowers even though daghan na kay ka garden na imong nadawat. I still want to give you your flowers. For folks who don't know, like most of the folks I'm connected with now is just because of our one podcast. Oh yeah, you're Yeah. right. Shout out to nila Pizza Palace, sila J-Wolf. J Wolf, Um, Foreign Logic, and Foreign. Yo, what's up? There's the homies, man. soon si John Bain. John Bain. Well, Yeah. he's pulling up here. When? September 20 something. But in Cebu lang. I Tour. think yeah. Sila Pizza Palace po. Yes. Oh, nice. Yes, sila dua. So He did mention. I persuaded them come back.
So, naman sila sa Manila pag last si Pizza Palace. Mhm. Well, John Bain was in Cebu last, pero si Pizza Palace kay I think the entire month nara siya sa Manila pa nagtuyok dito. Yeah. And I persuaded him to Cebu na pun, Brad. Yeah. Yeah. Mm. Experience some Bisaya Maybe next love. year, Cagayan. We never know. Diba? Toast to that. Right. Anyway, again, giving you your flowers. Thank you for the opportunities. Again, Pod, you have a very hectic schedule. Sa poster man natanawon, pero in No, real life, but in IRL, na-catch na jud nako ako ang routine na Right. na pinaka-optimal na routine Mhm. for sa akong productivity. Kay mga 4 a.m. mata na ko. Let's say kung wala ko'y gig, nagkuhan. Before kay kuan naman ko kanang very lazy and mata ko anytime I want, scroll sa Facebook ka doom untog, scrolling. wait for the weekend. But I started taking my life more seriously July 17. Karon this year lang. This year. I committed to waking up at 4 o'clock in the morning and took my health seriously. And man, I lost like 7 kilograms, man. Congrats. Yeah. You did look like kuan. Now I feel more energetic sa stage and I feel more light and then I feel more confident. Yeah. So Yeah, props to health and fitness. yes, let's go. I mean, that needs to be a conversation, especially sa mga I mean, the young gens usually don't understand that, or they understand it but they don't take it really seriously. Kay maglabaw pagid ang ilahang, there's always priorities at stake and fun and all these games that young people would love to do first prior to taking health and fitness seriously. But at a later age, you hit your 30s, just hits different. Sleeping late hits different. Drinking hits different. Mangwinta gid ang lawas, and I feel it so much. Pero Grabe. karon ang mga Gen Zs nasa ko yung mga nakita na wave of the health is the new cool. Really. Yeah, so di I na like kaya that. sila mo inom. Well, maybe because law of attraction, kung di ko mainom, of course I attract mga people na di po For mainom. So maybe, Is that your circle right now? well, natakdan sa sila. That's it. So yeah. You just need that one guy. Yeah, yes. There's say tawag na. Somebody's gotta do it na. Yes. So Ikaw na lang. ako na lang. So But your music video sa una guys are some video ga pero Push of up. course kuan ra man to kanang For sure. mawaay mo ang consistency ba. right. So balik na pud ka. Yeah. Karon balik na pud ko sa mojo of kanang taking it seriously na pud. But you don't put it out on content yet, not yet. Well, katong bago ra ko nag-post og vlog na Spotify launch sa Manila. Mhm. Shout out din ni Jeff Talita. Iya ko gibidyohan nag gym. So pero I like that kanang intentionally na Yeah. kanang kuan saba kay ko social media na dili ra man. Yeah. But I would reckon like you're so active with the content too. Right? There's just some things you still keep personal then. Well, what do you mean kanang mga Yeah, working out, gym. You want to show your workout regime. di man siya off-brand man gud kung Okay. sa cookies na ko'y butang so maghimo siguro Dump. kuan Job. job health and fitness page kana Pwede. siguro That'd be a different brand though. Imagine that. different na industry ba so Yeah, because I would imagine sa imong demographic, there are also those folks nga who are leaning more into that, like health and fitness and stuff. unsa country- ka na demographic Like your existing fan base, like probably like around 10 to 15% of that syempre leaning so, to health and fitness. Yung mga players, mga athletes, and all that yeah stuff. absolutely yung mga basketball players kanang mga gym sila mga music na Bogo is dako pang pa-hype so yeah nag health and fitness na punta dire. Well, congratulations on your recent viral music though. Unsa?
I never got to congratulate you sa imong mga kuan Oh. sa Sabak Daddy. Like Oh, that man, happened yeah, like that last year, di ba? Oh yeah, that song. Yeah. But I got to talk about it with other people, but not with you though yet. TikTok is undefeated. Damn. Did you know who started that? No. It's all organic, no. No preservatives. What you ka kaila sa murag kuan like patient zero ato murag ang Wala pinaka, yun, ang pinaka nag-umpisa gid Wala atong yun. trend. Wala yun. Pawira no. Nabantayan na nako kay naabot na si Instagram. So maybe it started like a month before it was mga nakabantay ko na sige na sila post sa stories itag ko ba. So nga naman sige man nagdagan mga chicks magsayo. Yeah. So, all of them. Ako intuition kay diretso na ko sa TikTok. So sa TikTok dito na nag-brew na mga first na ko tanaw 7,000 videos. Yeah. Then after 2 hours or maybe like within 24 hours, I'd say within 5 hours ni double 14,000 ana. 14K. Yeah, the next few hours na imo nag 20 ka pin or iyay. At least kita ko sa pag What did that teach you though? Huh? What did it teach you? Like what did you learn from that song alone? Ambot mo ganahan na nagkantaha bro. Really? Seriously? Mo na yung mga equivalent version sa Smells Like Teen Spirit. Like, if ikaw was Nirvana. Nirvana di siya ganahan din. No, they hate that song. Because they don't want to be identified with that song. Kana. Yeah. Sa una, kanang every time I walk sa street, tawag kong tagbugo. Yeah. Flip. Karon daddy na po sa puya. You go by many names. But Snatcher. Nakasuyok mo na ba? Yeah, okay, I get it. Thanks for the love, dude. Oh man, I just can't imagine what it's like to be you, like walking around the streets. Do you still walk around normal? I mean, yeah. Sa Cebu? Like, yeah, pero kuan kanang dapat nang magkalo niya, magdak sa kong head gamay ba. Para di kayo awkward ba. they can see the beard though. Pero kanang basta magkalo ko mag-anak kay unsure pa mong mata pero makadungog ko kinsa na Yeah. pero kung head chin up awa kitaan dito kanang imong mag-ooze lang kag confidence awa na kita wala na na. cookies pero kung ako mag-anak lang may kanang mag-thrift shopping ko sa Elizabeth Mall Mall Shout out. anak ko di ba kita But still, like, I'm curious, like, how you would interact with the fans who do get you. Of course, you have to show your best, di ba? Kay mura ka ng Kobe Bryant or MJ moment, bang you have to be at your A game every time because you never know who will pull up and magpa-picture sim. It could be the next one. Ano ba ito? next what Next one, like next human being like this or next artist or next like this. Yeah, that's why I took my health seriously na kasi so Wow. like I look very jelly kana kumbaga back maybe a month kanang very tambok ba Yeah. mura kog na Performance wise pod sa when you perform ma-notice kini mo. manotice kay kanang Hangos. hangos siya niya Lingas ra gigi ka bay. I've seen you perform. hangos siya niya kanang kuan lang pod kanang dili kayo ko as confident Right. compared to if I took my fitness seriously so mana siya mo nang mas at least na plus points basta Yeah. kanang And no. the longevity as well. Oh yeah, absolutely. Na kuy nakit-an sa TikTok. Or na TikTok every universe. time na mag-exercise ka kay mo add ka og 3 hours sa mong lifespan daw. Oh, really? May gingon TikTok ha. So I would believe that shit. you wouldn't? I would believe that shit. Yeah. I It's choose to believe Yeah, kay it's lingaw mo siya. and it sounds like a universal truth. Obvious man kung Obvious exercise ka, man, yeah. Basta ako na kitaan sa video na sa TikTok na niya na siya na mas healthy pa ang mga kusog mo bisyo pero mo exercise kasi mga way bisyo na di mo exercise. Mm. Kanang bisyo I'm talking about like inom, Oh, yeah. sigarilyo ana. But what I'm baffled with are these human beings who reach 100 or 104 or 110 nga kusog kay maka-smoke og tobacco. Bitaw no? What's with it? Organic or what?
kuan kanang ila siguro ang mental state na di sila magpadas drama na mao man jud na jud kanang ang diha man jud na magsugod sa imong utok nya. It's hard to imagine we come from that, no? Ha? It's hard to imagine we all came from that, like mag-relax lang ang kinabuhi. Oh, Off-grid. off grid lang gud nya. Sahay matrapan ta sa sauce of like the 9 to 5 Yeah. money chasing lifestyle. So I understand that lifestyle, though. I mean, imagine this. If everybody got to be like Job Peñalosa, would it still be the same life? na wala normal na tanan, di ba? Exactly. So Yeah, I think so. di ba? So di na siya unique kung pareha na tanan. So Yeah. Hats off to them, though. They're the real heroes. I respect those Kinsa? guys. The 9 to 5 folks. no, what I meant is like kanang rat race ba? Kanang well, yeah, of course, hats off to them. Pero what I meant is kanang trap sila sa Paper chasing. Benjamins. Impressing people they don't like. Yeah, ma-stress na ilang kuan, ilang life. Yeah. I used to be like that. One. I still am, but Pause stuff. lang kadali ba? Rest. Yeah. Space. Muna na yung mga tripping rule, no? 4 o'clock sa kadlawon, jogging ko sa Ayala. Tulo raman mi kabukan sa katiguang niya nasa babae na ng 40s niya ako. Jogging niya mga after mga 5 o'clock managhan na. 5:30 daghan. Sibat na din ka. Sibat na din ko. But it's good to know nga, like, for once you crave a space nga marag you're unbothered. Oy, dapat. Okay. Yeah, peace. Para kanang gimingaw sa kuan na kay katong sa States, katong na ako sa States, moments ang abundant, which is kanang I was unbothered. Yeah. Kay wala yung mga friends. States life, man. If you guys understand, it's not all say tawag na kanang Glamorous. Listen, glamour kuan na siya very it's a lonely life too if di ka mo kanang actively go out and mapalingaw sa imong kaugalingon. Di pareha diri sa Pinas ba na nang very community driven ganiya kanang silingan ra nimo kanang dali ra kay ka ma-reach out ba. Yeah. Dito sa States, depending sa state or sa city, pero I was living in Georgia. Right. So it's like if you don't have a car, it's like lisod kayo. You got to have a car. You got to. So you have to drive to kanang para makihalubilo mga friends, meet people. Diri kay pidira mga tricycle, pidira jeep, ba kanang access ra bisag taxi access kay dito sa States lisod kay ba. Yeah. So that's your biggest takeaway ato, like unsa? Being unbothered by it all. Kuan di need jud ka og space pud kanang to reflect sa imong ipangbuhat. Does that take the bulk sa imong schedule pud ron, like I need to block kaning time blocking, time management jud kani 4 o'clock workout niya after mga 6 o'clock ulit. Pila na siya sa imong like do not D&D time nimo. Kanang mga non-negotiable na yun na dapat ba na kanang 4 o'clock mata workout, alas 6 bang uli ligo niya 7 at to the studio. Kanang do some whatever you need to do, like admin shit, like or mag-record or anything, mag-post ka, vlog, video, whatever. 9 o'clock na uli na po bang. So I think folks need to have like non-negotiables, like di gyud magsugod akong adlaw kung wala ni. I think it sets like a boundary and like discipline na po siya. Discipline yun dapat kung karon na buyag-buyag. Thank you God na giblessingan ta na kanang we get to own our own time ba. Yeah. But freedom comes at the price.
Yeah, at a price which is discipline. Kung Yeah. freedom, kung di ka discipline, mawa na. Yeah. Bang. Back ka sa kuwan. Back to square one. Back to square one. So, Yeah. kana yun. Yeah, that's so important. Like you really have to carve out some space for yourself, and you really have to. All these talks of freedom kind of reminds me of a specific someone right now who's like really trending in the social media space. Is Kinsa? Andrew Tate. Oh, yeah. Yeah. Do you follow him big time? Oh, or- yeah, man. I follow him. Yeah. Like, I love him. Really. Yeah, so sa mga natanaw niya, I don't care if you call me misogynist. Just listen to Sabak Daddy. Yeah, that song itself, and a lot of folks dance to it on TikTok. That's just so weird. Yeah, so I mean, so who's the misogynist now? No. Diba? But you love this song. Yeah. Like, diba? Misogynist na batig na, pero ang gwapo. Ba? Kiligon. That's so weird. Diba for subsquad kayo, no? That's hypocrisy. Ani naman yun na ang people in general love drama, man. So Yeah. And that's why we all love this drama that's Mhm. going on with Andrew Tate online. Like, shit. Yeah. I like the storyline. I like how it's going. I like the chess moves. Grabe, it's like real-time drama, man. pero yeah, I mean, I've been following him before siya ni blow up yun. Oh, really? Oh. Tung Tanaw ko sa post mga PBB, he went for di ba, Big Brother? kana wala pa. Wala pa. Kanang wala na ko kabot ana, pero kanang In Twitter pa. dili sad kanang I'd say walang 11:45 PM before siya ni blow up. Ni blow up siya ni 12 ana. So wala siya kanang ni follow ko sugod niya March pero ni blow up jud siya June ana ba. Right. So It's so interesting to watch and listen to. katawan na nung good. I can't believe people take him seriously for his work, but they have to because the youth is listening to. Di maguba man sa ang kuan, maguba man sa ang mga business plan sa iyahang Yeah. counterparts which is kanang mainstream media ano. Yeah. So of course, billions of dollars is at stake if you tell people to stay healthy Okay. and stop doing degenerate stuff, di ba? So Yeah. I like those kind of pages Instagram like ah, number 1, you're still a brokey because 1, 2, 3. 1, you masturbate. 2, you diba? watch too much. You imagine doom yung scroll like ang this. porn industry of course it's a $1 billion industry, so ako Sure. panalitan ka ng porn mogul o ka ng kuan ko na atag iyaw porn industry niya kita ko Andrew Tate na sige ingon na Yeah. ay na sige lulo dia Yeah. maguba tong business, di ba? So Yeah. daghan kay siya kontra ng mga evil ba, Evil eyes out there. so mao na siya. The industry is trying to take him down. So if you have a specific message that's for good, or maybe in your conviction it's good, people are out to get you. Yeah, I mean, Have you experienced that? well, not yet kay You must have made it, no? If you're gonna get, you must have made it. oh, kana may Married mo na ka alive. martyr wala no mabali na ba. And I think it takes a different human being to love that spotlight. Like, Oh, kana. So, would you want to embrace that role, Job? depende sa planos Ginoo, man. So, now, I mean, sa akin, makaunahon na sa bitagingan na, no? What if makahimo tag kanta ba na or whatever, makahimo tag art, no limit tangiri style. Yeah. Di ba? Create na revolution ganit na to a point where like ang imong mga mabangga kay kana ganing Mga gatekeepers. mga literal na mga kuan jud ba na mga nagdagan sa industry. Perfect example si Bob Marley, di ba? Yeah, he ran into some people. Promoting love. Of course, it's bad for business sa mga gusto What? katong other side, di ba? Hollywood shit, di ba? Or maybe the tobacco industry. Yeah, so Ba? yeah, so they gotta have to, One way. one way Silence. him. So And we can all see that it's so evident put kay Andrew Tate, diba, Murag? He described it so one, they would try and cancel him to put him in prison, and I think he yung said pang last na lang ni. yeah. Kill suicide. Yeah.
Suicide him. declare that he did It's commit suicide. suicide. That's so Jeffrey weird. Epstein. Yeah. So, That was a sad fate po datong tao. But come to think of it, there's also a lot of artists that also did commit suicide. Makes you wonder ba unsa man na, like they always saying is depression real? Is depression not real? Andrew Tate says depression is not real. And then what is like, if it's clinical, then is it a lie? If it's defined as a clinical term by medicine and doctors, then is depression a lie? Ana bitaw. Bro, it makes you question all these things nga. Unsa man to sila Chris Cornell and Chester were probably like gipang patay to eh. one of the happiest people before they died. Like Gipang patay to. even texting their loved ones before they died, like even loved ones have even like gone against the autopsy report, like di man tinuod. Dili yung gipang patay to. But they always make an example of the celebrities. No, ni dark na lang itag kalit niya. Ako pa dyan yung no, this is interesting because interesting ni siya para sa kuha because nobody talks about this out in the open. Oo. Yeah, no. Kana jud siya ang what jud ta kay bawon sa tinuod pero mo jud ang believe gito jud na kanang mga if you were part of the club and if you're going against the flow then you gotta be silenced. We're blessed that we're the opposition of it, diba? Yeah. And I'm 90% sure that let's say if I'm not there yet, man. Like it feels like that I feel it, Job. I mean, yeah, I feel but it, Job. it's if you're like global scale, man, like Yeah, I understand. then there's powers that out there that will approach you, and if let's say if you have a big following, there's powers above na muduol nimo niya mo, they gonna offer you something. Yeah. Hey, A lifestyle. you got like a huge following, you better do this, if not we're going to do that. X, Y, and Z. Yeah, so bring it on, motherfuckers. Yeah. No, somebody needs to stand up. Yeah. Job, in my line of work, let's say I would coin it this in my line of work, I understand that negativity is at scale. It really, dali ra siya mo viral. And you see that, right? A lot of things go viral online. Yeah. It's like, it's nothing like you've ever seen nga dali ri kay siya. It's like wildfire. But positivity is not at scale. And I don't know why positivity remains to be quiet. There's a lot, but it doesn't go viral. So, I understand that why I need to scale this message. Actually, man, it goes viral. Thank you for a Really? good example. Thank you Sige. for sunshine. Thank Oh you for yeah, rain. Di ba? we need more of that. It'll fuck up their business. You get what I'm saying? Exactly. So it's a spiritual battle na, man. It's like kanang dako na siya na level ba if you zoom out, Yeah, kita jud kag mga nag there's some forces at there's work. forces at work, man, that's fucking up or saving us, Yeah, both, either So both. it's like- So balance ni siya tanan, Job. So karon naata sa this is what I believe, naata sa point where ang pinaka ultra elite ng mga nagdagan sa kalibutan nag-away sa sila na ay for good o For bad. for bad, and they're having their own battles dito ba. Yeah. Do you believe that majority Sa of the taas. people are in the middle? What do you mean? Like if na good na bad, like most of the majority of the people na sa middle, like can't decide or galibog pa or Majority is good, man. good. Yeah, majority Ba? is good, and It's just that they're quiet about it. yeah, because they're the silent majority. Diba? That's the thing, man. If negativity is very loud, then positivity needs to stand up and be louder. Depende ra pud na sa tao na kanang mo konsumo na yun. Yeah. So basically mo start yun na siya sa family household. Yeah. Diba? You're gonna have a song that talks about the family household. I have a song talking about positivity. Okay. Title lagi positive. Tinuod na nawa lang diri kaya nawa sa Oh, it's in mga the files. drafts. Di na record ito na ako. Nibong ko nawa man.
Job has daghan na siya mga voice memos. Do you Wow, do it in voice memos, Job, still? Huh? Gina-voice memo na mo ka nang mo pop up lang sa imong mind. Oo. Like everybody. Like, Pero na ko gi-record diri ba niya nibong kung ano wa man. Basta ang title kay positive. positive. Just general, positivity in general. Basta ang naay mga ang una na phrase dito kay kanang positive, puro rami diri mga positive. I ain't talking about that bomba. No, I ain't talking about bato. No. Ginadili ng mga droga. I'm talking about ako. I'm super duper very positive. Man, you always have that, man. Like the way you write the songs, they're like poetic. They're not that long, but they hit hard. Shout out to copywriting. Hey, folks, until now, I think do majority of folks kabalong you do this for a living, marketing? No. What? So that's a sauce po siguro na that's The part cover. of the cookie ingredient. Yeah. They don't see it. I mean, It's part of the sauce. it's part of the sauce, man. You gotta study marketing. Yeah. Especially- But going back to starting with the family, though, Yeah. I think it's also I like to talk about stuff. I don't have kids yet, but I like to talk about it. What do you think, in your POV lang? What do you think families need to do more than if we are to bear children more positively about consuming, what to consume, what not to consume, especially in social media? It's hard to do that when every kid is like ma-left out dep sila if dili sa tagag cellphone, like, you know, it's hard to tell kids these days what to consume or not to consume. I can't say it's ako ang part 2. Wa pa mo kuy anak Lagi, pero for me, like, it's a question mark for me, like, saan na? pero anak ko'y migo. Shout out day Jnuzh Slim, owner of Cartel Studios. Katong gi podcast pud ba? Yeah. So Shout nano siya anak to 3 years old. Yeah. Antud karon wa pa kagunit o iPad or so kanang phones. And ang result kabian kayo, aware guys Nice. kanang aware guys movements tao, so Right. Present. very Yeah. in the moment. I mean, she's already that 3-year-old anak ni Jnuzh, she's already ahead sa pila ka millions, Right. di ba? So let's say imong trainingon sa bata pa na dili jo ayaw jo bag cellphone na, so inig ambot anag mga 13 or 15 mura siya para lang nako ha kanang theory ra ni mura na siya kanang yung superpower na iyahang attention span is, let's say, 10 seconds longer than the average, di ba? So Muna mga podcast nga demographic. kana ba mo consume og long term long form Long form. content. So kinsa yung mga podcast yung gipapaminaw ron? Karon, imo nga. Listen, I love the Thank you. last one from Bugoy and katoy nyo ni Al og ni na Rich Isog and Outside Jid. na sa ko. I listen to a lot of Gary V, Si Kuan, Gary Vaynerchuk. and Jerry, of course, Lex Friedman. I like him. Wala pa kunin kuan na niya. Karon ang pinaka-idol jud na uno si Tim Ferriss. Oh, you told me that. So Before pa yeah. ni You sikat have ang his book, podcast diba? for our work week. Yeah. Na ipalit ko na kanang sa to kanang Tools of Titans, baga yung libro ba. Tanan mga Giman gid mo job. Di kanang kuan ra man tugod, pidi ra man to nimo pakli-paklian kay kanang kuan ra man siya kanang By mga chapters. Di siya by chapters kay By kanang module. kanang kung unsa iyang gipang podcast niya iya ra kuha notes unsa mga pinaka There's a golden nuggets sa atong mga kuan sa butang ubok baligya bang. That's so powerful. When was this? Sa una na niya 3 libro. 4 years ago. So nagyapon dito sa States ron. You know you can do that. Do what? The same thing he did. Transcribe your podcast and turn them into a book. Yeah, but it's not fun for me. It's Yeah. fun for him. Yeah, Yeah, that's why yeah. he did it. So yeah, mas lingaw mi mo kanta for now. For you. Yung perform, meet new friends. Yeah. So mga natong lane. But you dived into the lane of podcasting though. I did, yes. But you
you are a avid podcast fan and consumer ever I since. am, yes. What akibaw no? Maybe my next journey is a Yeah. podcaster. You know, I'm I don't wanna. I wanna be like him. Yeah. I am him. Giving me my flowers. But you know what? I was so happy nga gibuhat nimo. Ang unsa? Ish Podcast. Cookies. Sa Ish Cookies. Ish Cookies podcast. Oh yeah. That was a short stint. Wala gid nako gitiwas gani kay. Who cares? I mean, you Pero na ako You're bake not shop famous. activity na po medyo Yeah, more I on a saw serious that. note na. Kay ang una katong is cookie show naram ko katong gamit mo ko ganong roadcaster Yeah. na siya kanang Sound stock. effects. I see you did that with Bugoy. Oh, Like, naguba. oh my God. Well, sugod pa lang ba kay mura gani din naman ni mo take seriously yung mga listeners ay ano ba so yeah, I gotta have to switch it up. So Yeah. mo to bake shop activity yung podcast ug mga kaila. But still, hats off sa Ish Cookies. You know what? That just validated my thesis. Like, you really need to be out there. Like, Yes. folks need to be out there. Businesses need to Go do this. outside. Yeah. Like, one of my marag biggest, like, say, mission na sa Cagayan, I would encourage businesses to do their own podcast. It's good for them. Content lang. yun. Content, Oh, yeah. content Yeah, because lang. with the podcast, the long form, you can chop it up and make content. Oh, kana. Yeah, diba? Kung di ka ganahan mo chop it up, just hire someone to do it, man. Yes. Yeah, so, Who does the bulk sa editing sa Big Shop? just throw. JR? Oh, he's the creative director Director. of Bake Shop. He's so talented. Head video editor, head art director. They But won as a collective, man, we're all art directors. in your own right. Oh, it just so happens na karon it's just Throw's time to shine. And He can do it all. Oh yeah, absolutely, man. Shout out to Just Throw. JR. Kumana na ang mga gipang render ha. They have the toughest job by Nga naman. murag, Okay. for me. Kapoy, uy, bilaran ba na? Like, you know, Ay, di. that's a young man's game, editing. Oh, to tinood. Like, I do it now, murag, ma-feel gina ako ang bilar ba? Kapoy, bilar. I hate it. Katong sa una ng mga katong Ish Cookie Show podcast, ako ra ba edits mga reels ato. Na-burnt out ko di mo Exactly. Diba? Kaya lingaw siya at first pero kung ma-routine na ganin nimo nya kanang murag magtanga na lang ka ba kay kibaw na kasi mong buhaton gamay murag kapuya na ni. This. So Ikaw lang, delegate na lang. So, all the episodes, you did all of those? Sa Ish Cookie Show, yeah. Sa katong mga reels tanan Cookie's job is a prolific content creator. play. Friends, not just an artist. No, people, because I don't think that they know that you edit your own stuff. Some of it, yeah. Pero katong mga heavy na mga editing, of course, Just Throw. Of course. Chuya, Jakey, Leo, dagantag mga friends who will help us ba. The Bake So, Shop. the Bake Studios, Shop Collective, yeah. aka. Power sa kina job, no? From something a Discord lang, now a physical lagi. Wow, manifestation kayo. Congrats. Thank you, man. It's the power of community. So, Ba? And just to think, nag-message lang mo, tambay-tambay lang mo sa Discord rooms. karon kay nanatay physical Wala na lugar studio. tong Discord nga. Napa. Sila suspect, sila soul drill. Pirmi na sila dito daw. Katambay na sila. Ako din naman kay ko katambay gud kay kanang gabiin man na sila tigtambayan. Nya ako kay kanang mga buntag ra ko makasulod Discord mga cities buntag. Yeah. Nya matimingan rin ako kay sila kanang katong mga sayo mo adto sila Jeho, Vanilla, sila Jnuzh. Nas Cagayan actually. Yeah. And I told him na magkita mi diri and I'm What I said? concerned lang ko kay tay Signal. signal. Gabi ka hassle eh. But it's okay, man. It's a happy fiesta Cagayan, you know. Yeah. It's all about safety. So Yeah. Still happy though that we still made this happen despite the signal. Oh, okay. Despite your busy schedule. lagi. So Gabi. buyag. Thank you for the opportunities. God, thank you, Lord. Gabi ba? Opportunities after opportunities, and then you have the Bake Shop Studios. So they have their own podcast now. So unsa may daga na. Actually JR actually wanted to invite me.
Yeah, why not? Just pull up, dude. Na ako gitiming ko this podcast. So we can clip it. Pull up, man, sa Big Yeah. Shop Studios. I always wanted to go to Cebu though. When was the last time? Shit, okay na kayo by 2019. It's not that dugay, man. It's like, pero na yung mga changes. Like the C-Slex, the bridge. The third bridge. So wala na kay traffic dad do. Traffic good Okay. gapon ko, pero at least na ka ng dako kay siya na not building, but like dako kay siya na Tulay. infrastructure ba? Wow. Na Must see. makita ni mo siya sa Mountain View, so it's like, Yeah. that's nice. Yeah, I gotta get me back some Cebu love, man. Like I miss that place. Ako mga associate mo sa Cebu job kay Pantalan, Dunggoanan via Cebu padulong Bohol. Sumuagi pa kay Cebu para Oh, matubol. kay ang tagsara gid ang sahay marag schedule gid kay ang Bohol bitaw. And if you miss the boat, Yung abot mga Bohol. I'm from Bohol. What? I saw your father's tombstone. Remember katong kuan? Wait, like physical yun? Yeah. I mean, it's the same like right across kuan, tombstones kong papa. What? Yeah, I understand this is how busy you are because I DM'd that to you. I did not or have not read it. Oh no, it. I think I messaged it sa imong live. Yeah. Like niadto jud ka mo niya. No, I saw the vlog Yeah. and I recognized it right away. This is where my father was gone. And Buried. yeah, and Okay. I have like a lot of relatives that do. What? Kato siya job at bang rato siya sa balay sa akong lola katong nga area. Dawis? Ay, not Dawis. Dawis. Close sa Dawis, yeah. Pangalan na Barracks may mga tawag cemetery. na. Doon sa LTO. Dampas? Dampas, yes. What? Man, I didn't know. Bulano, they got red. Kayo sa no. Yay. The day you went there, mo po'y adlaw nga gidala na mo ashes sa ako ang papa. Pabalik na may atos Cagayan. So when was that? Like 2022. Recently. Yeah. Yeah. You went there, marag nagtukar mo sa, I don't know where, sa Dampas, Mr. Oh, Gyapon. condolence, man. Dugay naman. No, Yeah, But still, yeah. Pero nakakita sad ka sa tombstone sa mong papa. I saw sa imo video. Sa video. So Okay. I immediately recognized like where it is. I'm like, okay, it's gotta be here somewhere. Okay. So same roads. Same roads, right? Well, ain't that crazy? Karon mo okay ba? Yeah, that's why that's how I knew and understood that you are that busy. Where a lot of things go through your mind, man. Someone's gotta capture it. Said, I need a secretary. Grabe na kayo. Which leads me to kuan, like you've been busy with the vlogs, so you always have somebody following you around. I'm sad nga walay nagsunod si mo karon. So sa kuan gini nga lakaw ninja gini nga lakaw. Ninja ni siya. Kanang shout out din ni Jeff Talita. Of course sila Leo. They're the ones who's capturing. Leo, shout out Leo. That's Canada ron. Every time. I think someone's knocking. Alright, I think that's our atong sulod di ba ka? The food or my friend? Wala. We shall see. We shall see. We got a visitor. Maybe it's the food, but let's find out. Let's find out. Kau sa Job. Ito ni tryan mi. Mag-asmr sa ta ASMR ba? Oh. Ibalik ka daw Job Kimmer. Bilang nag-cover ko. Huh? Ay, ibalik ko kan mas makita ba. Makita ni ka na ba? Oh, hello. Saan sa ni siya, sir? Sir Mikael, Ay, bro. ikan ka sir ni Joby. Na. Jnuzh, my guy. Yo. Alin diri. Na si Gio. Ay, ikaw Rosa? Ba't yung kuga? Wako ka-chat. Kaya mo chat ni mo na. Na-busy ko. Natug ko. Ha? Nya, kuan ba jud? Way signal ba? May pang mo appeal ka diri. Papil lang. Sir Nick, salamat. Appeal diri bro. Kuha taguan mic. Pwede pa ta ka adong mic. Apil, bro. Ay, tang mic Apil, bro. bro. Diyan ka to ka, oh. Dugay, Ay, ugma mga pa ito. man ko alas 5. Oh, alas 5 sa hapon. Okay. Freaking burgers ni abot na. Salamat, Nick. Bro, Nakita mi Jack Lord. Oh, Wala narinig niya, hapon sa hotel kadali niya. Wala siya yung ng logo-logo dito. Okay, naadri ang mga Full thrill? burgers and the fries. Oh, Jiho. So, freaking burgers. Si Gio, thank you kinag-family so much. time man Tanaw sad. lang sa podcast. May pakita. Okay. Si Jnuzh Day, part of the Bake Shop Studios, man. From Pagadian. Bake Shop, of course, yeah.
Nay ko abang ko diri oh. May pagpatunga ka. Tabi-tabi ba? At least na maka-add og texture gani sa tong podcast. Okay. Lingawan eh. Mga onda. Sige lang. Nag-asmer ko diri bay. Oh, Unya na maka earphones ka. Sige. Bro, Spanish latte. Oh, sakto. Spanish latte ay. And so, Unsa na? mag-ASMR freaking burgers. Natin Ooh. burgers from freaking burgers. Shout out to Lok. Wa kay kaon sa. Ikaw ni kaon na. Sakto. Timing ay. Tagsata. Di kini ana pag nay nanuktok so niya na kung sa ni ang food or akong friend nagtugo si Jeho. Di, maulo ka, maduktok ba? Kaya basit ka, kuhan mo, baka mulo mga nag... Nya ang nanuktok katong yang friend. Oh. Ano ko, wala, ninapot. Lang ko. Ya tada mo. Ang podcast ngayon mo nagbukbang. Mukbang asmer ba. Esper, alright. So many. Oh, sauce. Secret sauce. Secret sauce. Kapan ba ano? Freaking burgers, no? Karoon ba yun? Ay, ato kuan review mo na siya ang huge upside review. Burger review. Bye. Sorry. Isa na yung pangabrihan. Jnuzh. Jnuzh. Pwede po genius. Pwede po, pwede Kaya ka. ko na nagpangan niya. Jesus. Pizza. Tara. Saan na siya? Rice and strips. Alo. Chicken strips? Ako niya lang kuha na. Alright. Sige, pero mo kuha lang ko later. Ito ni Dublin nga may ba. O kaniyo kay butang nga. Sakto kayo kabut, guys. Sakto kay pagkabot. Sa mga nananaw karon si Jnuzh day. Hello. All the way from Pagadian now in Cagayan. Nano ko diri. Di na mag-skila. Nursing yapon ka? Nursing yapon ba yun? Second year na ko. Janice, what's up? Welcome to the podcast, bro. What's up? So, part of the Bake Shop Studios, producing or spitting? Artist. Yes. What's up? Another artist. Another artist, right? Kailan na pagkaglaan yung artist. All thanks to you, bro. Thanks. Hey, yeah, we all family here. Yeah. Kuha no? Kuha. We got Spanish latte. Na-overwhelm kayo sa kadagan. Okay ra. Just in, wanna shout out to Nico also from Freaking Burgers. They got one of the Shout best out. burgers sa Cagayan de Oro City. Okay. Amazing. I just want to plug this. Sorry, dili pa kita but I just want to plug his amazing story from how he is at entrepreneurship, like from ups and downs ba, yung mga kuan. I have it on my content and I am him. Kung gusto mo follow. Na ni podcast po mo. Murag siya mini podcast, bro. Akong content sa I am him sa Who is Mikhail nga content kay murag siya ka ng mini podcast nga pag tag 5 minutes lang ba. Shorts nga. Short sound bites lang yan ito. But yeah, probably doesn't cover everything but this is his story kani mga burgers, like interesting. Everything from, operating from food production, logistics, like hanas ba, tanan ba, all around, like Organized. like you guys. Mana yung world sa kuan food business. Food business. Diri ato kay entertainment. And you guys do that too, di ba? Food business? No, I mean sa We eat the food. yeah. I mean with the music and stuff, like Yeah. A to Z. Yeah, sa kanang music, nya content, nya. Sige. Sige ba? Sorry, Job. What are you saying? Price. Liwa ka lang yun. My goodness, ASMR kay bay. There you go. Apoy panana dyan po. Oh, ba? Yo. Ko naka-straw? Nice. Have some straw, man. Spanish latte. Thank you. Bawal ba gabi? Pwede. Gikan pagpagadian yun. Dili Ah, na sorry. ako Diri na siya nag Dili na ako nag-stay kay. Dili ako nag-school ba? Saan nga schoolan? Kasi usir ako. I've been there. Ay, marusag dili tagagayan. Pero once pa ba ako kalusob, dahil nag-message ako sa TikTok, ay sa IG nga, kuya, hapit diri si UC. Gibo. Lagi, one of these days. sa Yosi, Cagayan College. College. Yeah. Oh. Be nice. Have you performed in the universities? Di man pwede akong mga kanta ba? Kaya Never. Pinas mga That's pare so na run Catholic, no? But, Catholic nga. but COC is not Catholic Yes. run. It's kuan mark semi-government ba na siya?
Pero murag nahulog siya sa murag affiliate siya ng murag FINMA. Oh, A yeah. Group of kuan pareha ng Southwest, di ba FINMA. Mahulog sila ng kuan. That category. Kana. You wanna enjoy some burgers first? Sige, pwede na. Let's do a murag Mike Maylak ka pa na Mike Maylak. No. Kanang kan ba? Wingman ni Logan Paul bitaw kanang upaw. Wow, kamatay pa. Anyway. But he does the burger reviews in the vlogs kito. Di mo kaayo. Dili mo. Oh, ka na. You have to. There you go. So let's help ourselves. Sige. Sakto ha, itulo pa juga buk. I might give this to the doctor. Kaya kanira ako fries. Sige na, pala. Tagsa mo. Hindi, ganang, iguro ko ganang mong tanaw. Sure. Say, naong ba niya? Yeah. I'll probably not gonna finish this, pero... Yeah, let's go for it. Shoutout Vanilla. Asa mo sa Manila? Nasa Malay-Balay. Napa dito. Apa, nagkuhan ba? Ko, bro. Do? Dili sa din ni Eskwela Vanilla? Dili. Dito siya sa kuan. Bukidnon. Bukidnon. Yung ano naman siya diri? Namon ka. Ah. Ana ba yan na. Right. Di, permi naman siya diri good. Dili. Panagsaro siya diri. Ah, okay. Ilagrag yapon ba. Mag-abot unta, Miss Davao. Ay, Bawa sa siya kay Davao. Bao na Nakagig. nakikigid daw niya. Sa tokar sa dito? Dili, kanang nilaag ra po siya. Laag sila. Oh, pamilya de tuod-tuod. Yo, what did you get? Beef? There's chicken in here too, or beef kung Mura, beef man siguro. no? Grabiho kayo ni. Right. Tingnan lang. Freaking burgers. Freaking burgers gid eh. Na sila sa Corrales. There you go. Yun. Yeah. Pudo. I might give mine up. Kala mo. Don't worry about me. Wait a Okay. Mm. I want the doctor to try this. Mm. Freaking delicious. Pwede, anak. Ako kanon. Bite. I just want to take a bite. Kau na kanina sa Okay. Mino. Burger. Ngayon. Burger jud siya. Burger on the beat. What's up, Jnuzh? Janice. Janice. Let's talk about you, man. Ganyan rami nagstorya ni Job diri. Okay, let's talk about you. Like, you do music. Harap mo ka na kuan like spot, YouTube. What's your thing? TikTok? Where do you release songs? Spotify gid. Spotify gid. Good deal gyapon permi ang spot. It's like you can't go wrong with the Oh, Spotify. yeah, man. They're the ganang 80% sa market siguro. Spotify. Spotify. Playlists. Then kanang murag ma-spread gid mo ang kanta tungod sa mga playlist nga na masud sa mga playlist. Kana gid gabi ang spread sa Spotify then. Gabi bugay audience dito. Yeah, I reckon. Makita ba gid nimo yung Over YouTube? demographics? Over YouTube. Over YouTube. Ako di ko kaingon na si Job gani. Kuan. Ang nakanindot sa Spotify no kay nay kanang natay ma-connect og ma-chatan or if you need anything or what na YouTube is kanang kuan naman submit your inquiry or ano ba You're talking to a robot. yeah AI. so, sa Spotify kay naji kanang There's a PR behind it. Okay. PR Duulan. yun. Na kay Wow. maduulan ba kung ano. Right. Which is props sa inyong Spotify kalye. Yeah, shout out to the Spotify yeah. PH team, di ba? Gusto to gabi Job. Lingaw ro dagan yag tao. Day. Oh. Mura wala siya nung Nana ng Lisa. Yeah. Nilingaw ra man nagkuan na sila 16 bar cipher may ano. Oh, really? Kasi mong gikanta sa kuan. Kuan. Sa bus. Katong bago na mo naganda, wanawa. Abi no kikik kay imong pag-share atong kuan ba. Ah, dili. Abi ko yung kuliyoti. Di. Basta si kikik sa Kikik unta to niya ni ano to si Pasha na ayaw siguro yung magpahumot sa Spotify kay para Right. kasi to of course the regulars yung mga kanta na. So Kikik is not on Spotify yet. No, not yet. So how do you decide which songs nga for YouTube and for Spot? Or Di, all of them is ipahinog lang mo or what? Di, dapat kanat tanan is for kanang well actually ganahan ko musuway na kanang focus jud og one platform and I'd say ang akong suwayan is dili suwayan ka na mo
At first, right now, ang lowest hanging fruit na nanatay relationship sad sa kanang inside sa Spotify, di ba? So, of course, you gotta have to kanang focus sa Spotify. Because they did support us and grabe jud kito ilahang buhat para Was that to like woo you, the Bisaya artists? Wow. Woo ba ang maragi panguyaban mo? No, Kamo sir. mga kamala ni Nicole, Midnasty. Panguyaban na sir. The artist, marag kay just you guys stay loyal to Spotify daw. I mean, it's like a given naman sad na you're automatically loyal. Like I haven't wa pa ko kadungog og lain na artist na kanang ni Mo balibad. ni boom sa Picas platform. Oh, okay. So Spotify tanan. So Right. So Spotify takes care of the artist much better. and of course I love Spotify because Joe Rogan, di ba? Yeah. So talking about podcast, Joe Rogan, and of course katong na they tried to cancel Joe Rogan niya ila jud gikuha ng Spotify nganong gitagag platform ana, and Spotify was like okay labot ano ba, so I was like dili sila part sa Yeah. They're decentralized. they're not part sa agenda, so good. It's a good thing about what I like about the Spot because they don't really check for copyright when I do podcasts. Like I think it's a different lahi siya with it versus if you upload it as a song or as a podcast. I'm guilty of this. Like I use a lot of kanang copyright music. Yeah. Spotify never goes after me for that. Or maybe I'm not that big yet. Maybe it's about Ni try ka diha ka ma-upload sa Spotify for podcast. yapon ever since yapon. Ano siya yung platform ninyo gamit? Ay kanang gamit ninyo pang distribute ano? Kana Spotify for podcast. it diretso used to na be na? Anchor. Anchor.fm na sa una. Amura nag-distro. Maragana, that's Oh, it. pero diretso na Spotify yan. And it's free. Just free, forget yeah? you're paying for. Yan indro jud ginay nga ng mga tips kanang kuan to reach your 100 listeners. Murag and what else. murag believe. Murag believe. Shout out believe. Shout Pura ko out. napansin pod no na the podcast community is so giving, where it's a community nga where they really teach you how to. Then murag it's like everybody out there to support each other. I've never seen a community like that aside sa music though. Oh, and it's growing pa. It's a new novelty pa sa Pinas at least, you know. Pays to be early. So Si Jan is one. Na-overwhelm kayo gusto na. Galit na hot seat. kalit tunga o dyan, ka-or burger ba? Kaya kung wala ka ni abot ba, katutang delivery nga. Realisa diri ba? Ako pag-iyo pangutan na. Gusto natin mo kinabuhi. Kapila na yung mga delivery. Nagbaha pa gyapon gawas? Wala na, wala. Nice. Nice. Dagan gigagitig tuyo ko na siya. Ano ko, the Apollo room. May matubag noon. Balik-balik ko. Kita magug sinyas nga ko. Apollo. Ano na ko nga. Diri siguro na na. ngali din. Kung hilom lagi kayo. Manukto ko dili. Matugad tagad ko na. Abot sa kuya nga katong deliver sa may nanukto ko. Pero nakakita ka na isa sa gawas. Nakita ko dito sa gawas. Yeah, that's the thing with Nazareth. It's a maze. Gan. Parang ko nga. 21 street. 20. Asa mo ko ani. Kay dagan kig street diri ba? The landmark is kana, Barangay Nazareth. Barangay. Dira ko nagpatod sa barangay hall. Sakto kayo. Mo na siyang bagsakan. Grabe. Barangay hall niya. Ikaw na bahala sa maze. Plus, they have the internet, which is... Oh, yeah. Sus, kung wala to, ambot na lang yun. I don't think we'll have the burgers right now. Wala Ako na internet. to be. Wa pa gyapon ko no. No. Hatod sa mama ng event, I guess. Na ugma. So mo to ugma kay pista. Dili ra. Wala naman siguro yung mga... Unless if na yung mga pakulo. But they sent us the schedule, the full schedule, like maabot until ugma pa ni. Na yung mga mag-i-block nila certain time. Okay. So may kuan, you guys both have like collabs? Oh, unreleased. Oh, mga unreleased gyapon. Naadagan. Katong tell me. Katong tell me. Napagitong di pwede. Katong plug-in beat siya. Na ako. Basta una ka na. Last tagabot tagkanta. Katong nasa Atlanta. Napaka-Atlanta. Sa to katong kamera Oh, ito kamera, kalimut ko. Katong, kana. na. Pero sila ni Chuya. Kami ni Chuya. Vanilla. Chuya Vanilla. Wa pa man mo ko ni Justro no.
Wala. Ay na may mga dagan na may unreleased. Unreleased, no. So I assume nga medyo trap gid din yung sound. Dili siya kuan. Lahi iya. What? More on plug-in B. Kaning Ana. murag nag-set me og kuan by standard ba. Ah. Murag wala may ngani dire. Sa Kami daw yung ngani dire. 88 Rising yan ang style. Dol. Dol ana. Dol Ah. ana. So, Kaya murag new sound ba? Bag-o sa dalunggan. Kigyapon. You think kuan makahulmatag kuan novel gid nga Bisaya gid nga originally Bisaya? sa original. Like a sound, like marag aside sa kanang what you're doing right now with your music, but like nang marag if na ang Brooklyn drill has their own drill, like a Bisaya drill or something like that. Kana amot. Nanay budots. Budots day. Oh, nanay budots. Budots day. Can you spit over budots? No, but it's the sound. The sound, okay. Sound of I'm talking about kanang for kuan for hip hop, songs. Bisaya rap. Wala raman bay kay Time will Dili tell. kay siya big deal. di ka siya big deal kay kanang bisag mo maminom kung bisag unsa sa good. Yeah. Kana gid. So di ka kanang sa tawag na categorize lang ba kay Right. ay Bisaya na pop, na Bisaya na Bisaya nga mga pa, banda, rap. Right. hip hop. Classic. So Na labaw na karon nga daghan na kay genre, daghan na kay ginabuhat ba ginamix. Cookies experience with a lot of genres. Napaki pinasynth nga kuan no. Oh my so, God, I hate my Saturday job. nights. I like that song. Murag advantage of big shop by dito bitaw tanan kay wala may ning stick og isa ka genre. wala ni Very flexible though. Yamigo tanan. Migo mga, tanan. oo. Wala gining stick og isa ka genre diha sa big shop. So, Kung ang- one day nagi adlong nga pina-indie na yung dating pud sa sunod. Nagani na Jakey. Oh yeah. Si Chuya, yung mga bagong kanta no. Katong Kanang pina Cardi. Liliati na katong Lil Yachty. katong bago na album niya. synth yapon. Basta ka na murag medyo happy vibe ano ba. Cool. So bisag unsa lang sa art ba? Sa art na ni. I got a question for you, Job. What does it take to have a Bake Shop Studios? Huh? I've seen like a couple of groups here in Cagayan. I don't know what it takes. Murag, saan mo pagpakuan? What's the main ingredient to start one? Is it money? Is it talent? Is it leadership? Is it what? Ano ro if Creative you're direction. if you're like fun to hang out, kanang dili siya kanang barkada vibes lang good. Ana. So it has to be kanang good for the culture. What do you mean? Good. Kanang murag good for the kuan, kanang Kanang- culture ninyo like office culture or kanang kuan ba? Kana basta kay kanang lingaw ana. Basta walay drama kanang dili mo kanang celebrity na kanang ano ba? Wala showbiz. May showbiz. Walay showbiz, Ana. walay showbiz. Basta kay one Mingo gid. Migo. So, ano raman, mura man ang kung tanaw. Yeah. Di man kay may specific na dapat inanin yung sound. Wala raman. Can you identify one? Like I'm a Cagayanon, but I know comparison is the thief of joy, but I can't help but compare scenes. Can you identify one diri sa Cagayan nga murag parallel sa lakaw ninyo? 9K di. 9K. Sila Soul Trail, Jack Lord. Yeah. Tropa. Bisag di sila big shop pero tropa man gyapon Yeah, sila. yeah. Sila shout out nila Soul Trail, Jack Lord, November. Shout out. Them. Na may album ni Soul. Di ba? So, ana, Soul Trail could be a part and he's already a part of the bake shop too. It's Yeah. like Dito may gabuhat og mga kanta recently. so it's like Sa 9K Records? Dili sa big shop. Lagag Cebu? Dili sa Discord. Discord lang, okay. yeah, sa Cebu kay mura man siya kanang tapok-tapok man sa Cebu bay na big shop na nani na ana pero kana urang matuyok ra gyapon tanan ba? Miguro tanan ba? I heard you like to mix folks up there. Kanang folks that shouldn't be mixed together, but Yeah. you made them you made them meet each other in one venue. Shout out din ni Range ug ni Winston pagbati na mo. Yes. What's their beef Hindi. though? Ha? Day? Katong music video lunch Ay, lunch yun. sa ay pagbut na ba Jiho dito sa Nasa Geo Day. Nasa sila dito doa? na sila dito. Rat- What's their beef? Ang kanang nila ang internet beef na wala na kay Or they're kunin. that just is for marketing? Kana man mo ko ni indulge na jud na. This I need to know. Kuan kanang I'd say kanang Range is a very polarizing character, man. Yeah. And of course buta man si Range na sometimes malikoy daw kuno yang uto Yeah. kana which is like na I'm a victim of that. Pero kanang I understand the dude. Yeah. And of course
na nakabangga lang siya tao na di jud magpalupig si Winston. So of course, Garbo man to man. Yeah. So and they're like mirror image. Murag para sila galaw. They're Pares lag height. Yes, lag height. Taas og buhok. Mapalikan. Wow. Kulang na lang mo yun. Kaamon ka na. Wala ta kay bawa na pero Yeah. kana mong kuan kay sila mirror image jud, no? Yeah. So With Lain the lang singa- lain amount lang of galis success like too sound. in music. yeah, mga amount of kanang influence. Huwag nalain nila kayang sound good. Oh, ang sound. Si Range is medyo leaning towards the pop rap. Yeah, but he used to do some reality type of genre. Before, Realidad, di di ba? ba? Before, karon it's si Winston na. Winston, he's taken over that. And karon si Range is more yahang genre kay kanang pinakidlaro kan mga sad Right. love. Yeah, he gets that a lot though. I mean, it's his formula, so Yeah, it works for him. It works for him. That's his man. Taylor Swift. Oh, formula kayo. niya. So I admire him not as an artist, but his flip top record just shows me like you can still make it if you lose that much. yeah. I love to flex his flip top record. Kay I want- tura yang daog. Yeah. Something. But it doesn't guarantee anyone's success. Like you can lose that much, but still look he's like larger than life. And Kayo. Kayo, Oh. kayo. Samot na sa kuan kita ko sayang ni adto mo silang album launch 2 nights ago. oh, Nya gipa show ang yahang He had a podcast, music video. Upat kami di si Winston si Range. si Range. I saw he has a podcast. He did a piece of content on IG as a podcast. They were announcing something like a drop. Ako to nang sa pizza. Yeah, yeah. kita Wala ko kita na. Pero Pero podcast. pero ni adto ko silang album launch niya, kita ko silang music video nindot kayo. Oh. So, muna sa naong giingon sa bago ra ko ni istorya sa mga organizers na nibook na ko diri niya na naisgot na mo si Range niya. He's the type of person that you don't want to bet against. Really? Yeah. So it's like I don't want to bet against him. I've seen his work ethic. Yeah. Yeah. So I've never seen somebody nga mas daghan. The first time lang to nako because I've never seen you perform live before. Before I saw him from here. Mas daghan babae kaysa lalaki. Diba? And, yeah, and like he was a ninja trying to escape the crowd. yeah, man, he just attracts. He's something in his Magnet ba? magnet siya kanang. Hindi kay polarizing figure man good. Lagi. Kanang Charismatic. kanang magnetic siya ana. Kita kay murag maka naman sa tayo nana pero kanang Legit. lahi jud siya. Lahi jud diyang kuan jud aura. Dayon po ni Maura Job. Mo ba unsa man? Di mo ko aware. Kamo. Hina ko unsa man akong Like they have a different avatar per se. You have, let's say, like you attract a different kind of crowd, ana Yeah. siguro. Kana. Yeah. Kana. Tina. and those crowd also you can fuck with. Yeah. Ana gid. Tinod si kana kayo. So, ana lahi-lahi po, di ba? Lahi, Oh, yeah. so The world is abundant. abundant kayo. Yeah. Mao jud na may pray for me. Molito. Yeah. I think there's enough for everyone. Kayo. So, Para di ma-discourage tanan ba, murag still do you, like Yeah. you will find it. ayaw lang pagka-scarce. Good. Kay kung scarce gani ka, mo attract Bilhin yun na. Oh. Yeah, you go into defense mode, murag Defense mode, wala na ba? Pero kung abundant ka, so, sige lang, daghan pag opportunities out there. So, Yeah, kayo. Tinood na. to abundance. To abundance of opportunities and blessings, grace and love. Which is katiba-tiba na yung mga opportunities job, no? Lagi? Yeah. Thank you, Lord. In town. Do you, nakabalik si Jobs. Wala ko kabalik. Di na, Nakabalik. ipusasan na sa Pilipinas, jabay naghawa. Pero kailangan balik gud kay 1 year ako diri ko tug niya. Balik dito States, balik ko diri. To make music, to create, what? kuan To create more opportunities. Kay Maura mo na ginatagad zone na ba yun, makauli siya ba? Job, no? Kay di ara mo siya makatabi. Oh, dito ako maka-discord, gumuli ko sa. Gumuli siya dito. Kasi line buhat to. Narin sa Discord. Pero kung na ako diri, wala busy na kayo. Busy na kayo diri. Wala I yung Discord. can imagine. Gusto na kayo mag-catch up. Just like I said, like you're a difficult man to get hold on to. You said one time nag-podcast ta sa Bake Shop nga, yeah, keep moving.
Oh. Kayo. I mean, dali ra mo madakpan kung nakas proximity, di ba? Yeah, it's about proximity. Oh, nara ka Cebu na ba? Like this, I harap punta nakahigayon ng podcast kay niya. Naabot ko diri sa Cagayan. Oh. Yeah. So, Yeah. ana. How's the podcasting scene sa Cebu? A lot of podcasts? Oh, wala pa biya kay kuka ko. Like, di mo ko kaingon sa na podcaster ko fully good. Kanang ni apil ako podcast ra ko pero na ako yung mga makitaan. Kasi nga na to, Job? The Big Shop Activity. Oh, big shop activity. Yeah, big oh. shop activity. Pero kanang kisa may mga ang culture sila Jom nag-podcast man sa sila, murag naguna pa gani sila gani. Yeah. Oh, yeah. Kisa pa may mga podcaster sila Bantitos. Oh. Boots, si Boots. Yo, matay Sila pinaka-relax Boots. ako nakita, bay. Mag-pedicure ra diyan. Lagi ba? Boots, sila Bimac, shoutout din sila Yul, Bantitos, podcast. Bagay ito ba eh? Like, I think podcast should be like kanang pang-relax lang siya. Oh, ano siya, di siya. Tabi lang yun ba? Tabi lang yun. Oh. Yeah. Katugis pa, gid. Tabi ba yun? Parang kayo, gigda na sila. Yo, gitabi-tabi raman. That was so creative though. That was like, shout out sa mga creative na tao sa kalibutan. Lingaw, raman sa tiyagod, ganang murag. Yeah. Kanang... Mura na mong nag-catch up, ano? Oh. Na mong nag-catch up, nagtabi. Ano ka na, murag mga... Kaya murag mga si tao ka na, mga mafia shit. Ba? I kind of understand like Job, you agree instead of having kaya mukbang naman ta but taking out someone for lunch to do like to talk about business, do a podcast instead. Kuan. Ambot ba pa kay ko naka kanang unsa man siya, unsa may purpose pud. Di ba like folks like let's have lunch and then they talk business. Di ba may nga na like these folks like mga Wall Street folks or di ako kay mo diretso ko na ako kailangan mo bay Yeah. istorya ta na kana ko istorya nimo ano raman sige mo sa asam ta lunch coffee ano raman yeah. So meaning ang podcast is just a conversation, no? ang podcast is more on kanang lahi man siya na vibe good kay kanang nay things that you don't want to say publicly, di ba? Yeah. Kana. Parang naka-filter. Naka-filter. PR practice kasi mong PR ba? Oh. That's tough, man. Like, Angon sa? parang sometimes nga you really have to protect brand. I mean, mas ang okay ra man sa siya kay kanang ako, di ba, sige na podcast niya. Natay mga ma-interview na sila, of course, ang atong maka-podcast first time pud nila. Yeah. So, basta may mic, makadungog silang tingog. Unsa na lang yung mastorya, di ba? Maligyan. Oh, kanang magpa wala murag sahay kanang pili pud ta kung kinsa jud ang maayo jud kuan ba. Yeah. So, para at least interesting po ng podcast. Yeah, at the same time dili ka maka hassle kay nagud kay ako nakasuway ko na kanang mag-podcast nya. Ala, daghang kay gipang storya na di na unta angay istoryaan ba. No? Nya kana ba murag mabuisit gani ka kapuyan sige edit ani. So yeah, so murag Cut Kings shot. Muna, I have to kayata na i-edit na po ni nato. That's a tough. Di pareha sa una sa live, kanang mag-live, kusog man kay ko mag-live sa una. Nga natay mastorya ng mga bate, of course, ma-cancel ta na. Yeah. So, karon podcast at least na pre-prod na ay post-prod. Yeah. Na So for sure na kay mga ipa-edit ani. Naaga. wala ra man. Ay, wala. Unsa man nato i-edit ron? So far goods pa ta. Karon wala ra man. Wala man. So Yeah, I've had like a couple of experiences with guests like pwede dito ni may pagawas bro or pwede like I understand. okay. You're trying to protect them as well. Okay, right. Ang nakanindo dapat jud yung protocol yes kanang i-send nilang link na bro paminawa. Ang tawa no. Daan. Nainog na kay di ganahan. Ay di gana Yeah, for sure. But the thing is some of these folks like ultra busy. Like especially mo podcast kay 5 ka oras mga paminawa bro. Yeah, kaya na. Listen sa mga sleep lang at least. Pampatulog oh. Papatulog or padung kag trabaho unsa ba. Yeah. So siya appeal po na sa cons sa mag-podcast ka. Yeah. You have to
have some sort of PR skills. That's what I learned doing this though. Oh, ako sa Yeah. public speaking. Kanang gamit kay bay pag Spotify na ako nakuan. Ala, na yung mga O pa na, kung kadlukan ka ron ba? Kadluk, ikog tao ba? No, this is it. This is good Huwag practice ka for ni, you. good Gani, practice gani. ni mo. You wanna share something? Murag How's kuan? nigural. Di gamit kay bay kay katong siya sige na podcast. Yeah. Karon katong Spotify nato na project kay kanang interviewon tag kanang mga Kato sa media. Manila. Yeah. Sa Manila. Manila og dito Ay, Cebu. So, kanang careful na jud kay kasi may istorya ba. Yeah. You're very aware gani. Yeah. Sahay di na kay ka magkanga-kanga. Yeah, sawon na kay mura magag mapanik kung wa kay mastorya. Yeah. Kanang yung dagan na kay kag mga filler words, mga filler phrases, Balik na dayan ka na. To this day, I still do that. Yeah. Karon mo na practice na ta mo post. Right. Paghuwat mo diya, unaw-unaon sa ninako. Ano ba, among istorya. And then you get better over time, di ba? Oh, kayo. Pas na So, fluid na kay kadeo. and most na ang usa sa mga skills na ako yung ganahan hone is ang communication skills. I see you really try with that Bugoy na episode Naon sa? with your Tagalog. Oh, mo nang wa jud na ako gi-upload ang whole kayo nga or That was a very long convo. Like, Oh, long lingaw to siya pero daghan kay kog filler words, daghan kay kog mga kanang Tagalog ka kasi. Oh. So Did he ever once speak Bisaya? He's Bisaya. oh, nakabisaya man siya Ay, pero fluent na siya. dili siya yung fluent kayo pero kasabot siya. Kasabot siya. Yeah, Right. siya yung mga expressions na kanang kaya jud Bisaya jud ni siya. Mo na nya. Kanang wa jud na ko to gi-upload kay kanang perfect example daghan siya gipang storya na sure jud ko na. Akal kansim sa ni bro. Ikaw ra may okay na ako kung panginabuhi ani bo. Ma-appeal ka. Among sa ta. Wai. Kinsa ganahan makakita nara sa Patreon, Patreon. bayad mo 200 pesos. I like that Yeah, model ito, though. bro. What's that? Monthly subscription. Oh, nya usahay makalimot pa dyan na sila ni subscribe di ba? Yeah. So ganahan dyan mo mga issue bayad mo every month. But that's good though. Premium issue. Unfiltered. Unfiltered, ganahan mo unfiltered na dito So, tanan. Patreon. Kana ba? Kanang Patreon type Wala pa ba yung nag-Patreon kayo diri no? Naman ganyan Naa. ako kaila kinsa. Yeah. Ako kay Even wala Cagayan, kagila, ikaw ron kagila. Shout out sa YouTube ro pud nga mga OF. diri. Dili, I'm not talking about like katong mga bastos pero naji nag OnlyFans for No, but murag pwede man gyapon siya nga space by OF. pwede ba? Oh. Pwede kayo. Twitch ganin eh mo nag-podcast nga space ang Twitch. Pero bati nung branding ang OnlyFans good. No, murag Yeah, makadungog ka ba kay murag. FOF automatic Mao na inana Yeah, na gid. default na yan. Mao na gid But na. like kuan si podcast ni Adam 22 ba? No Ah. jump ana yang No jumper. Lena the plug. Island na. They Oh, di kay ko di man jud ko mo konsuma na Yeah, I nila, understand. sa una pa kay taxi kay lahang But I saw like a podcast dito. They don't talk about porn but they have content to. say they have what? They have a podcast dito. They don't talk about porn or Nasa nothing. Yeah. podcast. Ang OnlyFans? Yeah. Oh, Ay, OnlyFans wag nga lang podcast dito nila supply gapon sa OnlyFans but there's no nudity or porn about it. Sa ilang OnlyFans. Yeah. Okay. So I think there's in every platform there's a demand to be met. Like if in each platform like lain lang kayo kay muta na mga tao dito porno na nakita ni pag abot si mong feed nun podcast at least ikaw may kanang naglahi ba. blue ocean market. Job, because I understand you do marketing and I just want to hear your thoughts on this. Should folks try every platform? Of course, so good para makibaw jud nimo Taste. asa ang kuan. To learn To the taste wave. Oh, nya kung asa ganiyang kuan, asa ni click, focus na nimong kuan. Double down. No? Double down ka dito. So, example sa kuha, sa Facebook mo ni buto paglas. So, I think you're clicking on all platforms. Yeah. Even on TikTok, man. Goat status na. Yeah. ganahan ko mo kuan sa X, Twitter. Oh, Twitter. Oh. Twitter. Ano yung next platform Are na you a ako fan dun? of Threads? No. No. But So that's why you never even try to. I tried pero ganang rag di ko Not your na. thing. Ayun, good ba yung makabasa kang mga bullshit sa lain tao ba? Plus, there's pictures more like IG that the IG Twitter. Okay. Di nga kuan pa jud kanang grabe kay siya ka
kanang di kay ka-express yung thoughts na kay na yung mga community guidelines na bullshit ba. Kanang, Really? of course. Meta is Yeah. Wala na ko yung mga Mark. anak nga social media ba, Twitter o You really? Threads, wala. Good for you. Kay murag gati. How Peace have of you mind, been? peace How have of you been? mind. Dili mo gapangitaw. Wala man, dili man. Kanang kuan lang gid. Kanang wala na ko gawon na una dayon ba. Unsay nindot magagay nga clueless ka sa mga chika. kana at least para kanang Ignorance going is back bliss. going back sa katong ako gingon nimo na Unbothered. katong anak ni let's Oh, shout yeah, out yeah. Jnuzh Slim. Ako wa siya awareness sa tanan. At Yeah. least ma-appeal siya sa conversation in real life. Yeah. Ngano day unsa day nako ano ba. Super aware. And of course, kana lang na interaction in real life, Yeah. kanang mas nindot pa na kaysa sa For sure. social media. 100%. Yang uban po dan na kay kanang nay mga palitan issue kay dili gid biya ka balon si tinuod kay ang uban na nagidugangan na nila ba. 100. Pero Dugang. bitag galisod na unsay tuhan nimo pareha atong issue bag-o diri di ba? Dawan, naabay. Katong Diba? Di ba ka balo? Strara to ron sa may issue. Well, there's this ikaw na lang. Ikaw na lang. Well, there's this one Miss Liceo, Miss no? Liceo. Miss Liceo and had her boyfriend, which is also Mr. Liceo. Had? So, Had. ex na. Had because he's dead. Dead. Oh. Okay, so Alright. the guy was shot, di ba? Wala itong pari-pari. Oh. Yes. Ay, not pari. Pastor. Pastor, yeah. Ah, okay, katong okay. trending nga baki ikaw ni Love. Yeah. Yeah. Diri dito. Dabi naman sa Diri na, Cebu to. bay. Here, it's such a compelling story because everybody ganans like abang kay Margo. Like Everybody's trying everybody to was uncover the into truth. it. Good. Ana, Yeah. good. They was watching the It's weird news because it's the alleged nga kuan is a pastor and it's tough to imagine. It's so strange to imagine nga pastor siya and I has a family and all that stuff like you know. Ano And then yun? he would do that and I mean, what lagi ta kay Bao just tinuod. Okay. exactly. And that's Mao why gila na. everybody's like into it. Merch Oh, like, God. Mo ni downside sa kana nga platform good. Oh, but it's you think trend pa siya? Wala naman. No? wala naman. na. Kaya 2 weeks ago, nakita ko ni-share ka niya. Nakoy Oo. kailan, ni-share po niya. Urag, nakakita lang Kami ko mo to niya. ni Chuya good. So ni-share ka, you're active in Ah, social. yeah. Ay, dili, What do you Facebook mean? to. Yeah, off-grid Facebook ka. to, Facebook to, Facebook. Not X, not Twitter. Not, pero, not Threads, not Twitter. Okay. pero kanang wala raman ka ng sayangan. Di kayo nga magagay Facebook eh. Reels. Oh, Ano no. ka, Reels Matrap ka ba? Nana lang ka. Short form Ano ba? addiction, dopamine. Dopamine. Oh. Dopamine. Ha, I kinda igo kay kuha na karon ba? Niya, mo na akong ikuan sa kong uyab na, love, na-trap na ka. Na-trap na po day. How- Pagkaon mo. How do you manage that? Like No. you're managing dopamine levels and all that, or you're just sick of all of it. And I've had enough, anymore. I just want a peaceful life. Wow, sabot sa... Like ikaw, how do you manage that? Like you're on social, you have to be on social because you're distributing through social. But like you, as Cookies, a human being lang, not just an artist, you also consume social media, diba? Yeah, of course. Yeah. Yeah. So how have you managed that? Like your relationship with the dopamine every time like you watch this Discipline video. ba? Mo to going back ato July 17 na ni ba. Workout na tabi niya, fitness, health and fitness niya. Mo trickle down man yun imong habits. So Yeah. that means kung health and fitness ka, mas aware na kasi mong gipang consume. Okay, dagganig sugar, dagganig fats, Yeah, ganin yeah. Anak ba niya kanang kana niya more on let's say for example kanang kana bang na ni focus na ka sa good habits. Right. One of the not a good habit is scrolling sa social media. You're more aware na. Ala, sige So na. ikapila ka mo scroll current job. Sa una kay mga abot ko mga 3 ka oras sa Oh my God. kanang ma-trap niya gyud ba? Guilty man gyud. Oh, Taas na kayo na ba? taas na kay na ay niya. Pero kanang kuan mga karon kay I'd say mga good 15 minutes na makabantay ko na iya. It's a good number. Sayang na lagi. Yeah. Ang akong oras. So What's your feed look like? Positivity? sa asa And on all your feed, like personal accounts nimo, you like positivity ang imong algo gagawa? sa Facebook kay kanang kung kuan man kanang i-unfollow na ko kung kanang mga Red flags? red flags or kanang mga Lingasa.
alingasa ka nasamo kaya follow na dritso niya. Pero kung mga friends, close friends and family, so dili kay nakoy kuan, which is probably nakoy mga 1,000 friends. Yeah, I only follow maybe like 50. Keeping the circle small. Oh, pero friends gyapon pero gian follow na kasamo kayo sa ba na sa Without them knowing. sa Instagram kay kanang samo kay ng For You page ba? Kanang kuan kayo. You know? Hindi ka matrap. Because it's the shit you like. Di para na ako no kay For You gani. appeal man tas kuan. Appeal man ta sa Part of the audience. a part of the audience man ta. Para na appeal man ta sa buyer persona kumbaga sa marketing na ikaw between 20 to 30 years old, male. Dati Nasunod yung ganito. Yeah, Swak kay gani. follow gani. So most likely pump ta kag gani. Ano ba? Yeah, So that's how they get us hooked. yung taon nang akong uyab, lagot yung taon na, wadyo ko kibaw. Kitawa. Ay, nako. Yeah, that's so weird though. Kana Lagi na siya diya. Kung mag-type ito kog HU bitaw sa IG, bro. Sa huge upside. HU. Una manggawa sa HU pa lang word yung mga dagko nga tutoy. Huge. Mag-guilty. Nay mo tanaw sa ako sa likod ba? Dili ha. Huge upside ako ikaw na. Kataon na, gahiw kanang pareha itong pag Spotify na event, kanang connect ka, network. So, unsay mo Instagram? Di ba, pag-ana ni mo search kay... Ay, mo na magawa. Nanay gatuan dito mo. Ay, yata na. Imo gipangayog Instagram kay kana head of Spotify. Na usahay mo. Kaya nga ano? Head of marketing. Ang gibuhat ato kay ginotes na lang nako diretso. Wakoy kuan, wakoy signal pero unsay Right, mo. that's smart. That's smart. Yeah. Kailangan kay ginian na jud ko kay tabatian ni mo to. Yeah, that's also a good way to keep your privacy too. So kana mo nang di ko ganahag meta bay kay ano. Yeah. Ako ganahan kay og Twitter sa ang akong Twitter na feed kay mostly US politics, right wing. Hindi kay kagaabang diri job. Di kayo. Lately follower ko sa Cebu Updates. Oh. Cebu Updates sige pangaway sa sitong. Makano kita maldito ani nila. Malingaw ra ba jud ko kay murag grabiha ni kanang those are the type of people that you don't wanna kanang go against ba. Let's say for example, Yung na ng business niya. balik na to si kang Range ug kang Winston na timingan lang jud si Range na banggaan ni si Winston na that Winston is a type of person na bahala ka dia. Ingani dahil na ba? Birahan na ita. Ya birahon ta ka kung ano ba. Mahulog ang birahon taga. You don't want to fuck with those people, man. Yeah. Na. Yung ano na. Nana sa 48 laws of power. Kalimut ko sa tuna law na kanang Oh shit. na kanang likay kag mga tao na inana ka desperado na will ruin your life ano ba. Kinaji tao na inana yun. Yeah. So you might as well not. Nothing to lose ng mga tao ba? Nothing to lose ba. So so mo na siya usa na Cebu Updates. Pangaway sito. Grabe ang haway sito lang. Ya ako kay naklaman dayo kadagan. So yes. Cebu Updates. I'm a follower. So Apil na lang ano, support na. support na subconsciously. Hindi na lang ka mag-away yung sito. Sila na lang away. Sila nila away para nato. Okay. But dili po ka hingaway po job, di ba? Sa una. Oh. Very egotistic jud gay ko. I mean, tanan man siguro mo agiana pero nang especially makatilaw tag fame gamay. Yeah, you start to have an opinion. Ang job ka mo na ilan kay. Wala na ba? Relax na kayo. Relax na. Relax na kayo to. Sa una kay kuan social media saba kay kanang powerful imong feeling ba ego kay cookies ba na walay wa kay mga mentors na ming badlong ana. Who do you look up to job? Karon? Na yung mga manoy nga ginalook up nimo. Ano gani shoutout nila Koy Busalya sa manager December Avenue. Oh, okay. Sir, kana minaw jud ko na niya. Kuan kitsa pa man akong sila Junix sa Cartel Studios bago lang na ako na siya na kanang very close friend namin dagang kami similarities niya kanang nindot sad kay siya yang story pod. Yeah. Kinsa pa man ako mga
Tim Ferriss kani Yeah. mga kung ano ko, mga podcast na ako paminaw na ako mag-workout, mga thought leaders ana. Yeah. So kana mo na akong look up to Permi. Anybody from the younger demographic though, like I like this kid coming up, even though like wala pa kay sila experience and wisdom of the world, but you like his come up maraging story build up niya. Kana Jonix. Jonix. Justro. Sila. Ba? Big Shop mga boys. The Bake Shop Boys. Nya Boys. kitsa pa man. So far kana kung naman ko'y nalimtan kanang basta appeal mo ana. Yeah, isa kailan ba na lang? mo kinsa mo. Kailan na mo kinsa mo. So kana raman. Yeah. Of course God. Ampo jud ta kada adlaw. Ngay ta guidance giya jud ba. Takibaw sa to gibuhat jud say. Yeah. So mana sige gamit kay bay tinuod manggud na kanang magampo ka nya naji mga opportunities na kanang wadi ka mag-expect na naabot pero You can't explain it. can't explain it kay mao Kalit mo na gipangayo every day na once di ba. I admit murag na tiwalas na ko ana like, but I just sometimes from time to time murag makakurus ba gyapon ko like. Not then- even like chorus lang. I have a close relationship Yeah. with God ba na You have that conversation with yourself and with someone made up in your mind yan ang Ginoo gid na, and then once you have that conversation magkurot na lang pagkaugma. I was like worried about two things this week, and then they were answered kagabi like, my God, Leo, radyo ko yeah. dahom bitaw. Yo, I actually thought nga wala na ni, because I sometimes I have a very bigger negative side. pessimistic kay. Oh, yeah. overcome it siya. Pessimistic. And mo ginang that self-talk is so important. Yeah, ikaw nalibahog sa himself, and then you talk to somebody else which is the higher being like unsa man gid. I think usa sa naka-contribute kanang natay attitude personality na chill. Kay Right. you can only do what you can only control what you can. yeah. Nya ang what you cannot ampo Sagdan na na lang. Lord kanay bahala Lord. Ano ba? Yeah. That's why The inevitable. why undefeated force gig kay ang that not just religion but God. Oo, ngang. So it's very important na. Murag you're reminded ba nga murag in the grand scheme of things ang the planet is kita is just like my grabe ka minute nga speck ani nga universe nung and then murag ato na lang gid pangan like to get by or overcome it is like praying an creator ani nga na maluwi sa ato ba, like give us these blessings and all that stuff. And that idea has been there for eons, di ba? So nganong hantod karon wa pa magyapon nawa. So that means there must be there must be. There There is. I am him. Nah, dili. There's only him. Sa tong meme. You're not him. You're not him. Kiwa kita wala na. pa. Wa pa kita di. Wala pa. Abi na og diha nimo gikan na I am kuan. him. Oh. No, actually him is HIM abbreviation siya sa HU is Mikhail. Ah. Yeah. So I just nobody using him. Mikkel. Yeah. Di na ay meme kita kana katong na sa grocery You're not him. katong na siya sa bowling alley. Ay murag. You're not him. You're not him. Murag. Ano ba? Ulo kita ba Wa ka kita na niya. We're gonna- Abi we're na gonna kung diha plug it nimo there. gikuha. No. So We're gonna plug it there katong meme. kato na meme so katong Giba. I am Pero him. makita ko. Pero catchy ba siya ba? Where sa guig ata is cookies mi ano ba? Ikaw Fish eh. cookies. I am him. Naano mi diri Right. kuan. Tre sa imo mga fans dia. Malingaw mo tanaw na ba? Mo din na day. Thanks, man. Oh, lingaw ko na. Yeah, Speaking of that, thrift shopping ta. yeah, let's go. Karon, ikaw kuya ta. We're gonna wrap it up dito sa Kogon. Dalon mo. And I for those purposes nag-invest po ko kana bitong sa Shopee bitong ay gamay lang dyan. Shit, are we really going? Ano man? Wala lang. You have to be somewhere. Oh my God. Bro, nag-invest ko ka ng lapel ba for those things. Oh, yeah. Diretso na din interview. Sa mga fans ni mo diha kana ka. Mapa Mga gulay kana. Mapa na. Ha? Good mapa ka na. Wala pa. Murag ko version siguro nila sa Kulon. Kolon. Masa kolon. Ano? Binto kolon. I think nakalabay kog Kulon but gabi mong Dubai so di ka na ma-appreciate.
Do you like the market, man? Like, do you like the energy and feel sa merkado? Oo, uy. I love it. Kukan ka siya. just Thriving, love we're buzzing. Especially sa katong niya to, Thailand, Bangkok. So wala jud ko ka experience og kanang well, I don't want to sound arrogant. Pero kanang maglisod mo tagad to kulon niya kanang kuan kanay. And Anyway, given who you are. Oo. Pero katong niya to og Thailand. Samul ba kayo? Tapok Madugay may samul. Hindi magpa-picture. Tapok ka na lang siya, bay. Gatindog dire. Dili na lang sa pwede magwala-lakaw bisag mo ginaw na if we go to Kogon right now, like I can imagine that scenario. Dili siguro busy mga I'll tao. have to become a bouncer. Dili. Murag naman ko yung mentality mo adto ko na dili oy kinsa man ka. Ano ba? Bro, Cagayaros, you said so yourself nga the fan base here is loyal. Oh, kayo. Yeah. Na dito ba niya? So but you go to Thailand, mas na-appreciate nimo ang street culture din diri. Kanang kanang market culture kanang adto ko kuan chatuchak o kanang prato na mall. Kun giguan dito jud. Nindot kay bay niya kanang mga nindot kay mga unauthorized na mga Yeah. goods. Unauthorized goods. The goods. Ninduta niya. Kanang sa kuan po sa States kanang madto ko Plato's Closet. It's similar. Thrift shopping mo. Katuging nangukay ka ba nakas Live. Discord? Discord. Oh, wow. Usa man ni mo Naka-live, ani, naka-live unsa ka. man ni mo ani. Ako kana nakapink kana nakapink ka kuan. Live selling. Live one. Pero anak ganang nindot kay bay malingaw ko ganang thrift shopping yun kay Likewise. makakita juga. Napi makuyawan po ka. Oh, you have Lulo, an- yun lagi ni Dre. Ano One, to? you have an eye for it. Huh? Of course you have an eye for the things you like. Oh. Yeah. Of course you're gonna love it. Call ka na. Ano ka. Connect na. Yay, nindot lagi ni. Nanay usahin na mag-give up ka. Lakaw lang ka kadali. Hulo. Bang. Nada yun. Okay na. Kana inig uli ni mo. Usaray mo mapalit pero solid. Job, quick question. Now that you can, like, in a very comfortable place in your life, and mo ato kag ukay-ukayan, do you still haggle? Kaya hagol. Dili sa dili. Negotiate ba? Ano siya agol? Ah. Ay, kana kuan. Pursue ba, siyempre. Ay, kuan. Kanang. Barats. But Dili kay barato na ngani kayo yun. Yeah, right. One. Like, Pero diba? kato sa there's just some folks like unsa ka successful, like Balti na lang they nila. need that more ganang, I need the high of ganang getting this for cheap. Ano ito? bro, ang akong una-una na they're just trying to one up the counterpart nila, which is kanang lina na yung win-lose mo na ba? Right. So Naog ka sa sanina. Dapat win-win. dapat lipay tang tanan Yeah, para at Win-win least situation. one man hindi mo business ka balik malipay sa ay nanapod si kuan ano di ba? That's important. Man. Kaya Mas lang, lindo, nanapod na siya. Work line, baka na na-invite. Maramo na po daw. Ang hiwa na po daw. Inana sa Dubai bay. So naa stigma ang Pinoy o Indian. Right. Kaya ang Pinoy, they love to spend. They love to flex. Ang pana. Ang Indian, they love to haggle yun. So, of course, yung mga Dubai natives, they'd rather do business with. I lived there for 8 years, and that's always the case. But these Indians, these Indians, they just live off of crackers, and they put it on their rice, and then they eat it crackers. So they probably spend like 1 dirham per meal. And they are happy na, yes, nakasave ko. Yup. Nanapod na ilahang That's mentality. their- No? Pinoy na to. Walwal, bahala. Kunting bitay. Dahil magtipid ba para pagkaon niya. Yeah, I mean, Para man na si mong kagalingon ba? generally Pinoys like we like enjoy life. Yeah. You enjoy. Sa Ganun, ako, happy lang. Di man na mo madas kuan. Hindi mo madarit to. Langit, other side, langit. Pero nanong naman gini on rainy days dapat magtabi, di ba? Magunsa? Magtabi for rainy days because you. Oh yeah, of course. The thing with the Pinoy is he enjoys too much. Well, He has an addictive behavior and like I like going out every time, spending on the shit I like. I mean, you could still do that pero now dapat imo na mo kuan pud kag discipline na at least let's say kung kay income na abot. So you have to set aside at least kaya 10% iyapon na nimo kung nakay 100 pesos di ka butag G's diha. Yeah, for sure. Oh na ang 90 hala ikaw ni bahala. Unsa na nimo? Di ba? So ana At jud. least 20%. At least 20% is a 80-20. di ba? So, ganyan na ba? So, going back, dapat discipline sa da. Na, para at least kung maabot ng rainy day, natay karang cushion to fall back ba na. Safety net. Safety net. So,
Financial advice na kunin. This is not financial advice. This is not financial advice. Obli pa baka ang Kugon Market ron? Oh bro, it's until kuan. Wala pa galing-galing siguro. Wala pa na. Alas 6 pa na maglatag sa convert. Sakto kayo, pag-abot natin ito sa oras ron. Adi, ani na lang. Mga tutawag soundcheck kadali. Pwede na. Na mag-soundcheck. Ay, alas 12 pa mong Ay, guys, yung doktor. Uy. Oh, alas 12 alauna. Depending on sa crowd dito sa okay. DTL. Pero yati, guot ka na dito, Job. Oh, so igor mo ko mo adto dito tukar hawa dayon. Hawa na yun. As usual. Oh, di ba? So, at least wato ta spend time tas Kugon Market. Nangutana si Job sa ako, ganiya ba asa ang DTL? Asa yung DTL? Diya sa Dili ra ba na Downtown. Nazareth? Nazareth. Basta Nazareth. Okay, I was right. It's Nazareth. Oh, Nazareth na rin diri Diri. dai. Close by. Ano tanong Pero ko si maze Mga. lang yun ni sabay. Yeah. Malakaw ra siya if I lakon. don't think so. Dire, No. dili. That's why I asked you kung balik pa baka. So tricycle, taxi na. Sa mga apa sa Tristan doon sa man. Di nanagan siguro sila dito alas 5 kani ana man kuna. Sige, Pasa alas pa. 5. Alas 4 man na to. Right. Nya ako gimo alas 5 lang mi nami podcast nya. Wano ko boss update kay wa tay signal. Hey, can you give some flowers to Tristan? Like he's like he's growing quite the popularity in your videos and your content. Like Yeah. I don't. Can you give him some flowers? Like share some backstory. Si Pasyang ba? Is Ay, Pasya. Papsi, Papsi, day. like he's karang tao na siya sa eksena. Kayo usa sa ikanang nagtabang sa din taon sa tuwang branding sa not only bake shop cookies ana. Right. Shout out Escape Artist. Artist. Pahalag sige kag reklamo. So he's your accountability buddy. Kuan mo siya ganang unintentional accountability kay grabe libak mo ang grabe grabe unfiltered ba na sang tao na mo yan mo. You need someone like that yung mga respetaran nimo, di ba? Oh. There's certain folks like fuck you, murag imo ko igna but with him you can't do that. Di kay makatawa mo. Heart proud. Ay, yan nasa usahay na kanang ayo no pops kayo to so nimo mo ano ba kana mahasol lagi ka. Job nila yung mga yun. Ayo kaya tasula. Ayo no pops. Ikaw ni mo bandlong ba? Yeah. Nya kanang mga kuan kanang nay mga situations na kanang lisod siya pinakauna maka-escape artist gani. Artist gani. Baro kay ba. So Yeah. mo na siya kanang shout out din ni Tristan, Pasha, Papi. So he's your PR guy. Everybody sa who mga- wants to connect to you goes through him. Dili mura siya o kanang sa kung sa organization wise lang booking manager. Everything booking kung sa shows ana. Outside of that ako na natanan kanang mga akong mga PR mo to kung Deals. mga ha? Deals. Oh kanang pero sa mga brand deal si Koy. Ay, si Oh, Right. ana. Pero kanang mga ako ang mga moves kanang sa Spotify, sa Believe. Ako ana tanan bang. Shout out Pero kanang dako kay nagtabang si Pasha kanang si tawag na term kanang dili siya intangible siya na kuan ba pero kanang kibaw kana dako kay siya tabang kay as a brand wise pa lang daan It's something nga dili ma-quantify. kana ba dili nimo But- data o kuan Yeah. pero kanang for example kanang grabe sad kay na siya ka kanang karaang tao biya na siya sa scene eksena sa underground I was- banda-banda pa. You need someone like a wisdom guy in your corner. Oh, niya kanang maldito pa jud siya sa una akro ana di ba? Akro ka? Yeah. Bitaw? Yeah. Oh. Hanchik di mo niya di ko akro ibong. Yeah, hanchik di mo na niya Connections. Oh, Yan. niya kanang sa una pa mga karaang maldito akro niya nahimong kuan sa mga banda. Right. And That's rare. Sa iksin na jud kanang kibaw jud siya sa kanang scene. So, Pasikot pali. oh, sa skate Balik jud siya sa scene, tanan. hip hop kanang kuan jud siya. So figure jud siya ba kanang influencer siya kanang outside sa social media ba kanya. Mo man ginatuna yung influencer yun. O sa mga movers ba ano. So shout out to Shout out to Papi them. Escape Artist. Tato papi. So love kay na naman siya kay naguda siya iyang kaugalingong shop good. Ba, nasa No, ubos, nasa sa ubos oh. Escape So Artist. ako na nagbayad og kuan. Escape Artist gani.
Pero gamit sad kay na siya iya mga tapok pod. Yeah, kami nami mga tapok sa big shop sa taas. So orang dito ra pod magkita ba? Siya, narapin siya dito sa ubos. Oh, siya narapin siya dito sa ubos kami na sa taas magimog kanta. Naog. Oh, Itara mo napot naman sila siya. makita ra gyapon ana. So ay di wa pa mo siya kadto big shop good man hindi ka. Oh, ato di ka dito. Inshallah, tutara to po. Kayo. You know what? Ako, sana sa akong mga grand plans nga mulusog og Cebu, I'll probably have to spend a week dito kay. You know what? I know a lot more folks there than diri. That's so weird. Why not? Right? So That's so weird nga mas daghan pa og kaila dito kaysa diri. bali na siya Cebu. Sali mag-almoral din na ta. Takay ba ba? Anong do you? I love Cagayan so much, man. I just bleed for this place. See, if you have that no patriotic kasi mga city then Yeah, but you know what? You know Lag what? lang. Lag lang. But lag. that's helpful that you are well traveled because folks don't see you in one place. Diba? Sometimes folks want to see you grow. They want to see your success. When your shit gets monotonous, magbalik-balik or makadiri. There's no changes. They don't see progress. But when you see on a different plane, on a different place, like, yeah, that's when they can say like, you're getting to some place now. Yeah. Most of my contents nga nag-blow up was when I went to Davao. And nagunsa ka dito a lot of shit, man. I did some UN stuff. sa UN. United Nations. Bitaw? Yeah. Nagunsa mo dito sa UN. They had like bitaw. That's why I'm all into this positivity kay more like they trying to teach like content create how as you as a content creator how you should behave online or something like that. Yeah. Kana gamit kina. Online etiquette. Yeah, online that stuff. Ah. So they try to teach me. I'm trying really hard to assimilate what I learned dito, apply na sa content, but it's just so tough because I curse Like a lot. what? Because I curse a lot. I have to. Kaya that's just me. Dili sa siya mapugngan. No. Yeah, and some of my branding stuff's like too much for them. Like, you know, tao kung ano yagit we bangason nga yung tao. I mean, they're probably not the right market, di ba? Exactly, but I just want to make them proud sa ilang gitudlo sa ako. Because to be honest, I already know what they taught me. It was that I went there for the opportunities nga. Adi, unsa man to na UN dito? Nagunsa sila dito nagkatong Teach peace, build peace movement. You know, like they want like online peace movement. yes, something like you have to be like a cyber peace hero. Like you be the hero there. Like ano bitaw. So it's like some patriotic stuff. I want to do that, pero like can I do it my way? Ano bitaw. Yeah, I mean at least na learn dito. Exactly. So and then Naray you na do. dungag ba? And But other nga lang stuff. ni mag-sauce nimo. Yeah, and other stuff. I've been to Davao, and like, every time I go there, it seems like the Davaoenos have like really engaging audience. Grabe ba? Their underground scene nila dito is very Wala ba experience? Not just the underground scene, bro. pure guy ba? Pure? Kanang makana jud ko na grabe yan hidden gem gikan ba og Davao. Oh yeah, bago lang. Nya bisa gamay ra kay ito na usa ra ka adlaw ma-feel jud nimo ba? Mo ba ginaingon yapon sa No Pets bay? Sila sa Brogoy ba? Nakata sila to love the weekend ang Davao sila. So imo kung makontra nimo nang ilahang kuan ba grabe sa gayo. Bro, na ako'y content lagi nga murag. I said something that really riled them up like bang! Like comments like sayop man na bro, Rihanna ito all Davaoenos like mga patriotic ng Davaoenos like which is Ano sa'yo magingon di? No, I was just doing a vlog. Murag kay gani ang going from Davao City to Samal Island. Nga barato ra kayo mo spend. And that was like against everything that was true for them. Because they know mga natives la to mas kabulusa unsay mas barato nga ruta. So against kay sila so it went viral. Di ko sabot nganong unsa may Against sa ilahang kuan ba nga dili mahal man ni nga Mahal na nga tip. way. Imong gi kuan sa imong Gitudlo. content mahal then sayop. So for them it was something out of the ordinary. So it blew up. So it was just like okay, now I understand like they're so nationalistic in a way for Davao like they're patriotic. like how you about are Davao. with Cagayan. Exactly. Diba? So so I just found out nga if you go places to places you like build margagatur ba you cultivate an existing fan base nga na Kayo. they Grabe follow kayo, you. manang kuan kina sila kanang their where we go one we go all. Yes, bye. So kung they're like a mob, bro. and I'm like a victim to that. Yo, shout. Huh?
Proud, di ba? Yeah, but yeah, shout out din sa mga taga Davao ba. Shout out Davao. Nabi ta issue dito sa una. Sa una ra to. Kasi kita Yeah, mo hope. picture. Ay, Wolves Gang na. Wolves Gang. Oh, shout out Wolves Gang. Yeah, of course, sa una katong hisgutan na egotistic kay ta sa una, nakabangga ta ni kanang na usa sa mga grabe jud kay na figure po dito. Si shout out din ni Macti sa mga wakay baw, sa mga taga Davao na sa hip hop community dito. I get it na kanang you guys have a bad taste sa cookies na ano. Until now? Yeah, until now, but it's but the most important is like the key people who Got over it na. the key people na akong Kabangga. nakuan na we're very kuan na jud kanang Good place naman. good place ani adto ko sa event nila pag kuan ni bisita ko. That's love. Yan, yo, what's up man? Gamay ra mo kay to na kuan good na. Squash small beef. Oh, kato squash na niya kato. Life is short, Mato man. shout out din ni Macti man, grabe Shout kay siya sa ka-influence sa Davao scene kay naka-meet me ni Davera which is usap pud sa mga grabe pud na artist sa Davao na ni-visit siya sa Cebu kay makig-collab unta siya ni Justro. Oh, cool. Nya natimingan lang pud na pag adto niya sa Cebu kay gig sa Uside Mafia na dito nga Iside Bundok sa kanang murag Nausara the kita. universe conspired ba. Yawa siya kay Bao na si So, Justro na sa Big Shop Studios, nya kita Big Shop Studios. Gidala niya sa big shop. Si Justro gidani murag nagkita na sila dito. Right. Oh nya kato ako na time busy magay ko ato. So dito siya nakaibaw. Kanang nasa days cookies diri ana nya kanang mato dito nakasuod jud mi. So, isa sa big shop na, huwag sila kabalog. Wagi ba ba? No, Sila kanang kabalog. sige ba. So So that's let's kanya Ano siya. sa name big shop? Yeah, that's the importance I think of kanang faceless nga brand marag. Walay dagway pa si mo. So there's no bias and prejudice. Wadi bias sa uban nga magunaw na cookies bake shop siya. Why usually kibaw na kanang usahay kung makahunahon na ang tao na kanang kung cookies associated na sa bake shop niya. Right. Iyahan na. Nya napoy sila Justro. Si Justro Bake Shop na iyahan na kanang wakibaw ba na Yeah. iyan na ba murag wala na. Ato ani. Mo. Ato ni chit-chat. So, mo na siya na kanang going back sa Davao community sa hip hop. First time din ako ni public statement or kanang video Soundbites clip. soundbites Reel or clips, TikTok. yeah. Shout out din ni Macti. Shout out. Nakita mi pagkadayawan ni bisita ko sila ang event and yeah, it was a very surreal moment, man. You get to see him in flesh and like, yo, what's up? It's all love na ba? Yan na, gani. It was squashed. And ikaduha si Tor. Who's he? Uy, si Tur! Si Tor. Buwang nga. Wala lang Basta kaya sa... kinabuhi. Ug walay karne. Ay! Oh, Dado! Oh, man. Oh my God! Na-viral ko ato ba kay... Oh, really? Kanang wapa mo ko kailan ni Tor ato. Nya, kanang... So, kuan kayo kanang organic kay inyong moment? ato na time, dili, wapa mi nagkita. Ato okay. pero sa Digos. Ay, wala kita itong clip. Wala kita atong clip. Wala pa, I gotta see that. Basta kanang na-clip na kanang gig ko sa Digos. Pag walay karne. na ako'y gig sa Digos, Midnasty, Winston Lee. Right. Nya na po si Tor. Nato Nya, first time ko na-meet niya, ano ba? Nya kanang kuan kay siya polaray kanang karakter mo siya ba? Yo, ano niya? Karakter ka siya, in karakter ka siya. Ang una nako na meet niya kay nigawas ko sa van, siya yung una ni kuan man naka-flash, flashlights nagiana jud sa akong naong ba. Kasi kinsa man yun. Di kay ngata man ganyan content. Ako kay ba. Wala ra pud ko. Kailan sa nimo? Kaila siya. Ibugo yan. Nya, mo to wala pud nya humanan na. Yanas na. Ya flash kana diri ko to. Ga flash kaya ta kinsa man siya bro. Wala ra pud ko. Nya taon kay mo to ako ang gig ba ang gig ko nya. Nisaka bitaw na siya atubangan sa stage. Right. Kay vlogger man siya, di ba? So Yeah, nya ako abi ng moment, di ba? Ako abi ng show niya. Kanang may mga instances kung nay musaka na of course nay mga Murag mababoy. mura kong ma-distract ba? Murag basta na ni gesture ko na. Hawa. So mo to na viral din siya. Di wa pa na mo to ni duol kaya ay ang kanta ba kay bisda ko so of course isog ang na anong isog dapat emotion. Yeah. Alright, this part ganang ako gingnan si Tor na diri dapita
ganahan ko na moamba ka sa stage. Giambak siya. Motoy na misconcept. Oh, nya. Right. Moto, parang 1, 2, 3, di ba? Alright, in the count of 3, ganahan ko moamba ka sa stage. 1, 2, 1, 2. Nya, giana lang na og gamay ba? Wala man gud nadungog sa video nga niya si Job nga muambak ka. Oh, so ganang So people clipped it as you pushing. oh, kaya naman ka nang pina-slow mo na ka nang pina-zoom na ka nang lagi ba? Kaya giana mo, kanang ana ka di ba? Bakit to? Kurang ana, ragod-ragod. Pero wa na ka nang pina-zoom. Gitok mo daw ng store. Allah, grabe yan. Grabe ba? Taga Davao ba yun? Warag ni Oh my God. Grabe yan. Balik na sa Davao mob cancel culture. Oh, right? pero ang naitabo ato ni tawag jud kong tour. Shout out din ni Winston Lee for providing tour sa phone number. All right. So mo to nanawa jud kong tour na. Tour, sinsya kaya to ha sa katong video. Nya, mo to niya ano ba siya ubay, sinsya pud kayo na kanang gipost na ako, nadara pud ko storya sa mga tao pero sa tinuod wa sa siya kay baw na. Wa siya kay baw na gitok na. Di wa siya kay baw na gitok mo daw. Kay iyang feeling nga wa kun wala na ako gi-force ba kanang ana ra gani. So mo to niya si Davera pud ni Migo pud kay silang tour. Right. Kay orag same area ra sila ba. So nagstorya pud sila silang shop na wa jud ko kabantay bay na ni gitok mo kung cookies ni ana ba. Yeah. So mo na siya na mo to gitawagan ako store niya. Kanang daghan kay mga comments sa kanang Daghang gig share. oh pero sagdan na nako kay ang tinuod is Kabalo mas tinuod. oh kay ba ang tinuod nanawag na kong tour. Yeah. Nya kato sa kamakti ni bisita ko istorya mi. So kanang that's the most important of it all. Yeah. I'll just leave it to kanang kamo na bahala basta mo na ang tinuod. That's the truth. Nya kanang mo na pag-abot na ko sa kuan katawan na siya. Katawan na kay pag-abot na ko sa Davao, of course kay alas cookies na sa Davao. Nya kanang kuan ba kay ta didto kanang di kay siya ingon bad PR ba kay kanang mo lagi tungod sa mga nahitabo. And nya mo to na timingan na po na kami ni Davera nagkuyog ato. Nya una ato ni bisita mi sa katong event ni Magti. Yeah. And human na balik sa hotel, gitawagan niya gini nagchat-chat maming tortur na mga gig ron na kanang kita niya ta na. Right. Nya iya gi confirm si Davera. Bro, nag-uban di mo ni cookies ron. Okay. Nya gitawagan ni Davera. Video call. Video call. Nya mo to, Tor, niya kita tawag sa kuyog. Si Tor halaka. Katawa. Iya jung kuan halaka nakas Davao. Dahil okay ra bay kanang ako'y bahala ni mo diri sa Davao. Oh, na diyan siya ako rin bahala nimo may problema diri na. Nganga niya. Nganga niya enda yun mura kay. And cool din mo. His personality, that's rare. Metal blade sticker. You can't like make someone like that or build somebody to be like that. It's naturally him. No, natural. Natural jud. Kanang ana jud siya jud daw kuno sa ilahang lugar amot kalimot ka asa to na part sa Davao pero inana jud siya sa una pa kanang maka Why kinabuhi kung why karne? Alam niya ang kinabuhi. Uy, karnito. There's another guy too. I don't know if taga Cebu ni siya kana si Ens. Ends. Kanang that guy dreads who like magkuan sa mga mangrove nga kuan ni magsuba-suba. Kuna na-addict sa ko siyang content ba? Sana yung mga sana yung Si Ens may inon na mga technique niya. Patay secret weapon. Ay, katong weapon. katong kuan siya. Si tawag ato katong manigrilyo siya. Oh, gana pina si tawag na Chesterfield. Ay, sa oras na siguro karon nga mag-Chesterfield ka. Kis-kisi na ba? Kis-kisi. Dili kuan to yang kuan by word ay kuan Lamasers. Lamasers. Buta na mga Lamasers. Secret weapon rin. Secret weapon rin ko. Na-addict po ko na yung content ba? Jeez. Yan naras lapu-lapu niya kanang Kana siya? naras lapu-lapu. Kita katong kuan job katong paddleboard niya ba dito siya gasugba. Yo Relax ka. Kanang Doon nag-DIY siya nga subahan, no? O then, kuan din, gaduyan siya niya. Napta na siya sa kuan ba sa dagat ba? Ni saka ng kuan. Taob na ba? Taob. Pero gaduyan, riyan mo siya dito niya. Chesterfield na yan. Yan ka Naman naman. isa akong din, itong egg sisig with sisig, ay egg sisig with egg. Katawan na kayo na. Oo, si egg sisig with egg. Doble na. Yan katong nangunga siya katong mga
Katong mga shrimp ganina. Kuha ni mong gabi kay Manolo. matug man na sila. Manolo. Inig flashlight ni mo kay musiga daw ng mata kaniya. Tago ni mo hang. Those guys we have to protect, man. They're Kayo. like, they're like, Kayo. White King. yeah, kasi Kayo. King. Oh, Bite King. Those Shout out din ni guys. Bite King oh. King. mga na heritage na nato sila ba. Now di pa kay we're enjoying, we're consuming their content, their value, pero in history by they will probably go down as the most like influential mga tao Kayo. this time. Kayo. Kay they put a smile in her faces, man. And the folks nga inspire nila nga mo carry on sa baton. Silang Will, yeah. Chesterfield. Chesterfield. Shout out Chesterfield. Shout out din ni pangalan na Ends. Ends. By idol kinako. Dagan na kay ko pwede mag-clip aning episode. Shout out ni Ens by. Dagan kita ma-shout out. Yeah. So, Biya to ni Ens. anyway, Kinabuhi. saman. Mangmungkay na ta. 5 na ako. Nag-uwat. Ay, sound check pa ka, no? Sound check pa, sige. Okay, then we always cap off the show with a signature question. Jan, okay, sa ako na. So, kailan ba ka sa mo show kanina podcast ni Kalit? Huge upside, di ba? Yeah! Big shop, big shop. Big shop. Okay, so what does it mean for you? Imong own definition. Ano sa? Huge upside. Madunggan ako nakahilom kay nila. Huge upside. Yeah, wala may sayo pag sakto. Wala o kabalo bay. Anything, first thing that comes to your mind. Huge upside. Ay, sabi. Huge upside. Unsa para sa unsa? Own Sa personal- meaning ba? Mong own personal na... Personal definition. Definition. Murag Wala blank kuha na ako karon eh. Pwede si Job sa Sige. Warm up. This time around, Job, what's yours? Amot kung na tubag ni ako pag last pero karon na ako nauna ni sa huge advantage. Huge advantage. Huge upside kay kung downside kay urag negative term na siya. So upside urag ang pinaka-advantage jud ana ba hinana na ko ano. Bawal mong opya. Naingon naman, sir. Kuan. Huge upside. Mura siya huge upside. Sabi. Ginawa. Nag-ayos eh. Huge upside. Mura siya unsa ba? Like every downside has a huge upside. There you go. That's it. Na. Himog bar, no? Wala man. Pwede ba, no? Ang downside kay upside di ay. Yeah. Oh. There you go. Kaya ka na, una. So, before we cap this off, where can folks find your music? Jnuzh at all platforms. JNUZH. Jnuzh. Of course, Cookie with the $signs Facebook, Cookie.vibe sa Instagram, Vibe Cookie sa TikTok o sa YouTube. Kaya ba ako bati kayo kay dili siya uniform. Yeah, pero I'll work on it. So, yeah. Big Shop. Bake Shop, of course. Bake Shout Shop. out to Bake Shop Studios. Yeah, I just wanna plug our sponsors like Coffee. Salamat kayo. Coffee. Namikin yung kape. Spanish latte. Freaking Burgers. Freaking Burgers. Freaking Burgers. Shout Dili out. mahurot part kay Freaking Burgers. Bro, one of the good reviews nila ni kay massive kailang portion. So, kung gusto di ka mabusog, Damn. Freaking Burgers. Freaking Burgers. And of course, Apollo. Apollo Room Studios. Apollo Room Studios. Salamat. Alright. Salamat. Huwag kang kayo. kuya nga nag-deliver, di daw kasulod. Kayo. Lagi ba? Wow, the universe conspires. The universe Ano ko conspires. mahalo? Buwat yun to ba Gitu. Alright. Kita-kita tas Kogon. Kita-kita na tas sa Spotify, friends. Spotify. That's it for now. Kogon Market. Let's go. Let's go. Job, Jan, thank you. I Thank you appreciate so this. Really, I appreciate this. Kayo. Alright, on to the next episode, friends. Bye, everybody. Bye! Hala! Taas mo ito, no? Nahutan ko ng memory, oh. Baguhan ka pag No, sa right. headset. Real. Mo ni ako ganahan dyan sa kwan. Real mama. Rush ko. Ito naman ka, Job, ya. Ata na ko. Kita balik. Podcast na Salamat, dyan. bye. Job, thank you, Job. Oh, kayo. Matik. Thank
kailangan mo i-congrats yourself after this podcast. Appreciate you take the time. What would you like to hear more of? Catch us soon here at Huge Upside.